lona lelei ma lona matautia o lona faamauni le ua tatou o ai faleseu sapi ma malie le dei foi afiafi ia i le faasologa foʻi o porokalame masaniaʻi le dei foʻi vaiaso o le taualuga lenei o le tautua le Blue TV le dei foʻi vaiaso i le aso farai le foʻi lenei aso sefulu ma le valu o le masina lona sefulu o le dei tausaga lua afe lua sefulu ma le fā ia o le tauauauna lenei asiata fale balu o le tamo o le motu tele mai salafai po le tamo o salvation ia fiafia faatalofa mo folofa atu ia te oe i lau mai moaga i lenei vaega le fiafi o le safarai le matagofia le taua matou nei ni usila nei mai seasi o matou pitonuu i aukilani saute le gata o manukau manurewa o tahu o tara papa toe ia mangele alu atu i takanini papakura ia ma le tele a foʻi o pitonuu le talafatai o matou i aukilani saute e fo le talitonuga e faapena ia matu sisifo ma sasaʻi o le nei lava foʻi o iua kau fea kole sikeke ali e legi sikeke ia o le nei lava foʻi pitonuu aulelei toe tele o matou i niʻu sila nei malo lava le pale Samoa e le ia se isi ingoa e te tau ona laualuga ingoa tatou te fiafia i ai o ingoa tatou te tapisa ai i oe vaega uma lava i te tauna laualuga le suafa manumalo o Iesu lo tatou alii ma lo tatou faaola o Iesu foʻi o le uō a tatou uma ia e tele a taulagiga tatou te avea i lo tatou alii faaola o le uso matua ia o le tuagane matua i le faitau faakelusiano o le itupao tamaitaʻi ia o lo tatou faaola o lē na valoia ia o ia lava foʻi o le atua tatou te tapuaʻi uma auā ana leai lona lelei lea ua tatou lelei ai ia fiafia la i lenei vaega o le afiafi o te sau foʻi e faauau le tautua ma le auaunaga mo oe Samoa le atunuu pele o paia ma sa ma faigā o le tatou atunuu nuu atu ia i malae tofia malae fono faitaulia ia o le tatou atunuu ia o le fatu aiga tausi lea atumua ma pule o ituau ma latou aiga i le tai faapea le vaa o fono ti faatulou foʻi ia i paia auā sua ma le vaifanua fofō mai tulagi sa ole masale au mua ma le launiu na salua tamara manua tele ia faatui le motu au va to o faapea foʻi ia to o le fale ula tulauna oe le tumanua faatalofa atu ai i le opopo tutu o le lei fiafi ia ona ua fela ia seʻi o faatalofa ma tatou lululima i pe au magalugalu o le ea e le faafofoga maua o le faafofoga maimoa feoi o le tala lelei awa o paia ma mamalu o tatou le atunuu ma paia faalemalo e matua le tuu auā Iesu Keriso ma lona finagalo o loo tauasuina le ipuvai o le ola e ala mai i latou ua taʻua o ʻaufaigaluega totofi e le atua mea la lea ia le ua uafe mai ia seʻi faafeailoaʻi le paia maualuga o tuʻituʻi o le tala lelei ia po pou tutoa o le galuega a le atua auauna totofi le atua i fatafaitaulaga e fia ia faatalofa mo folofa atu e kalisia e fakasā mai lona faao seʻi o lava ia i latou o loo galulue i le galuega le atua o le ekalesia metotisi o le ekalesia katoliko mai lava foʻi i le faao ia po o le aki epikopo ia seʻi o a foʻi le augalulue faatalaʻi taupousā o afia taupousā faatalofa atu ai ia sister Fay talofa ia le mafuta mai le vaveao ina i Canada talofa atu ai ia tatou afe le ekalesia Iesu Keriso lo paio aso e gatai faatalofa atu so o se prestene bikopo ia ma le au talaʻi foʻi ia ma ofisa ese o le ekalesia tatou atu le ekalesia faapotopotoga le atua po so se ekalesia Pentecoso Assembly Voice of Christ Worship Center o ekalesia uma e taʻu o ekalesia foʻi lea Pentecoso po o ekalesia faʻolaina i le taulagina faakerisiana faatalofa atu o folofa atu ekalesia Sofitu Misiona ma ekalesia Tutu Tasi
ia manisi o aso fitu o ule maua faatalofa atu ma folofa atu e manuelu mo le mau iova ia ma le ano ai te ua misi ia te au faatalofa ma folofa atu e kalesia fia i le lalolagi e mai se tono se tatou tonu i Samoa matou ni usila dei ia saula io sa faatalofa faamalo atu wo ma paaga masani le tatou Blue TV po le Bluwave TV ia me se ale nei porkalame o le Tautai iae maua le malosi maua le fia o asia tai tautua o tau uma lava o loo mai mo mai o te fia e tautua e fia mai o te fia e tautua e le fia mai foi awa o le tele i o porkalame ma le soifua ka dei e kele foi kanga ka e le fia i o porkalame ai faafetai le tou siainga o le porkalame faafetai o loo take le time e tau te mai moa mai ai ia tatou porkalame io o ile fa mai le kalesia musalemi so le wa isa ka wa fa kanga se kalesia musalemi Samoa no I don't think so esa yo kanga ka fu se fu ile ia le tau tele fa tatou na tau tele la tatou le malo kirisiano tatou tele tari tonu ina me ele i maliu tulo wa ute fa alo ai ia le me ki ka usa o whether it hurt or not ele io ele i maliu se pura mo ma ele i maliu fo i Mohammed mo ma io tasi ale na ulona maliu mo ta ilola ia o te o ese lau faitau ai tasi ale na maliu mo na o Yesu pa wala fa tailava i vai nga uma o fatalo fatu wompa anga tatou programe runga o le tatou platform o le Facebook kalanga te leo le tatou YouTube channel io e good evening ia pe good afternoon for imaya manjo ia on te ronei malo le pale malo le fatotoa ia malo fo i le lava ono sai ia if fai tauli o le aso male aso e fai atu la utala ia faafetai tele and I must take this time to faafetai atu ai ia te outu lava ia sa reach out to my te oka o te fai atu le pisi o la telefongi tau te ilo o tu le meu fai el mato ai ngai te o le mato fale ua matua i ave seale e ile poto le mato fale ua matua i tu ua ia ua fai o karikari ngā telefongi ku se fafango e le se ala me to e fai e fafango maya u le tae o le telefoni o malea telefoni o lesi telefoni e o pau ale taimi o te whaamalulu ai nei tangata whaamalulu atu se i o le tamatari telefoni le vai va tu whaafonga o ventu mali liembia io misi le breakfast io pa wale taimi e na le saua mai le moenga la ai le farka ele vantu whaafonga le tunu sa o ele ngangu ar finge ngar go to shower io na umang go to shower go back markama if ole sau ya una le nei ia wo fa pia ka fiolai io ese fo ile ese le lodo alo lofa le ele ole faita tala ole lo ele ole ole ai le ole so tala au te fa tu ole o iwo lo ai le ai ele o tu la fo ina le fai por kala mele to tele yes Emma, you are absolutely correct. You are loved by people. Ia isi o te meli e tuai whaamaluru atu. Whalongo mai lo ko orua kaya. E whesuisu ia i leo ia. O le taimi e tofu mai hana le potu o le tamaloa. Alu fai se fe au kofu mai le poku o le tina o le tama. O isi la kaimi a kofu mai la hana i kongo le poku o le leo tama. Ia ngai vaila ia. Pai o a mea se o ko orua e haru fai se o le kongo le poku koe kofu i fafu. Ai kofu mai lona hana i kongo whaalongo mai. Ia, o ka alofa kumanya. Ai, o ki whasepa matatu whapene, whapea pore harkai. O vetua, miana teu mea mai hana i tono. Oh my good boy. Ai meri mai no mahana fa mai kula ia ngala e ova.
Ia va ku nga ki nga wa le va nga fa ku langa me ku wai ia o sei o me fa penga wa ko ngol mapo o ko ngol mapo ku pisika mai teri vo ile e tau leila ni o me tu tono putu o le piko poku ia sei o hana o le piko ia nga vari la nguku anga lip shine o lipstick ia ko fumela si o ko fa longo mai ia wa le yo maua o le uso le ngo sai au le ngau ia ngai vai le ngau ina out esa o ile kala a fonti mara ona ukamane nga a penga nga in ma out ro ai bila a ko fumaila si upeli ango anto fumaila foi le fa longo me wala ngai fisu ya e vidi mata fa malo si au maila so anto ai pi ko fumaila ai fa longo me yo o le mea nga wokalo fa kwa fo ia yo ki yo fo ngai ka a makaro ke fa se ma ngome ya o sei wo ko kasui umare me ko wai sei e ai le o le me oritina wola ke riso ilona loto soli ele masesi hari o ko ke au maya wa ele masesi o me pito sidi la le na le sa o ma le fair this is so unfair ele o kiuke ele o kiuke aku se ana e fa fia malongo pu eli o to o le kiuke aku asiata a le te vai tu sia tanto wa mio a le te vai cheka ko wa mio ele pi ko ke au mari le ai e de o sa o le menga ka viola ka fifi sa o fa finge vai loko ya ai me afi ka kaliele nge fiafi ai sa ola utala ila to na tau na vili mai ma fa malo si au mai ta afte tele lava fa tailo do wanga le lei fa tailo do wala lo famoni ya fa tailo do fa yuso fa tuangane fa wo io ya o te fa peatu o matua io utalia male fia io talia ya male nganga mawalalo ia tautu alalo io ya talia male nganga mawalalo tautu alalo ia o vaenga fo ipeana o fatu la so na fi le ai e le tu tau a fia se tala matulanga o ma fa pena ia ai fa malo atu fa tai atu ia nga tala ile fa tai telefoni isia ina yo wahinga ia ame se foi matua ia sili foi o se fai fe au se fa fe ngainga taulangi pasta waita fata iyo wa wele te no na tia pe no tia pe a o na fotu mai lo tama fa lenga ele tele onisi ele ma final to acknowledging ava nga fa pe a lo te fie tele ya o tele alo fo ile antole la au tele fo ina inisi o fa fe ngainga wala to meli mai ma tu ala no mai siata ya alo iluma lau foe au e te va ai le pisi o le ngata i fale e ale taimi e pisi samia mai ai le folonga ia ai tuli matai pea o ia iluma ia o fa pea le ale ai sa o le lei ia ona ia taimi e tau o Sofia fa mo nga luanga la ngona mamanatu o le tangata ia ona o le tatou te le nei fo nga ele ma le lalolangi e tu mu itala ma upu o yo lea ia tuli luma lo tatou ai ia ai fa ngalo ia ma fa ngalo tulanga fo yo me tutupo le nei soifuanga ia atonu fo i e nga e fai malation o le vaenga tau na o lo to se tasi o vaenga sa fa man sa to fa manatu mai si o tama fai fe au ia te ile ma faʻasoa mana ia fa mai lana fa manatu ia te asiata o le si taimi e alea wele atua faafitauli se i tofo ina ai lou matua ma le loloto lau tofa ma lau faautaga. It is not for the other person, but it's for you, how you will react. Yeah, ko fafonga la ia sa wale tala patonua mai ioi
e ile si taimi alea wai ele atua o whawhitauli tatou te le mawhai ona alo mai ai. E kau ke kou through whawhitauli. Ai e ila kai me oso mai e kamanga e oso mai. It is not because o le si tangata. Ai because of you to test your character. Ona whamanantu le se o whaiwhi au ia te au. Le savalinga ale whanaunga Israelu. Ina ua o ese mai wa mai e mose mai ai kupito. E momoli atu i le nuu o kanana na folofolaina. A whaasavali mai le taimile nei in reality of life, le vā o ai kupito anga i kanana. E le a koa ngifia se furu masinga. E le a toa se tausanga se tasi. E le vā e sava vali ai. Ai a tau whaitau le tuspa ia. Wha se furu kausanga na whaata a milo ai le savalinga. Ai a whai kaula ia i le kusi. Ile tali ale Yesu ale tua na fai ia mose. Sa o whaawi o tou i whaafika auli to test your character. Anga isi o kako e wheo lai me whapea. Eo, e isi o tatou e whapea alo ma whau ai ole makua le la o le whaukanga ai ole loloko le la o langa whaukua. Ule ke tala no generally. Au mai ia si ma whaafika auli male uso. A mai ia e whai mato matau. Iyo e whai mato matau o ngisi o mea e le i kukupu. Ia ulaya. Ia wha mawalalo fo ilo ulo tomo wha pei fo ile atua. Ia. A whai fo ua kauso ua le loko ma kau luka. Le fo launga male. Ia. E au ngā le toi whawhango mai ma le toi whamanatu. A whai fo o le te mafuta mai le porokala mere nei a fiafi a o le ke go through the same thing. E le o muka le whainga o oe, e le o muka le loko le angainga o oe, o le o muka le upu matala di ngana e whaiani mea le lei e te whiu e whai. Ai olo e whea ngai lava ma whaafitauli. Ia o le ua whaasoa hantu le whaasoa se o whai au nei, au te le isau o toi whailipo kalame. Ngā koe whangu am toi whamanatu. Si ata, o le isi taimi e tofo mai e le atua. Po o le ale loloto lau whaautanga, le anga o le maualunga o le me avei o le atua. O le la po a fo ile na fa mai le tala se o whaiwhi au. The higher the level, the bigger the devil. So, ia, o le whaasoa le nāua o manatu fo i e whaasoa atu whaalaua i tele. Ia, e toi whai ma whawhangu, whai ma whaamanatu. Maanga ia i o le whaingosi nganga. Whamai a siata. The higher the level, the bigger the devil. No knowing. O le maualunga o le level e aveo. E o ia o kou whai pisingisi. Watou te ilo tatou. E le whape fuatasi lea mea. E o fo ila au whai pisingisi ilantou. E va aia kuloa le si whai pisingisi. Ua amaka ngā solo ia customer se whaakaudu whale o loa lea. Ua amata ngā solo pai mala whai e whaataudu whale o loa. Tau ma whai loa lea eli se mea. Ioe. O le maualunga lava e whaamaki e o e lea tua. I'm talking to all of us. Whoever, whichever. O le maualunga e whaamaki e o e lea tua. Ma le levo ngala ave o e lea tua. You get ready because the higher the level e ke aluai, the bigger the devil e kau mawhai e koso o e ilalo. Ia, o le lapata ile na i kangaka whai pisingisi. Ia, i tangata whai lotu. Ia, i tangata whai whaala potopotonga. O maa meo ringa i soifuanga. E tau na tatou be smart. Tatou mawhau ma tatou wadama mai. Ia, i tūlanga e wha e puipuia mai ai tatou mai vahenga whapea. Ia, lena. E la vea so se e la vea I kokongo meo o tūlanga o taleni. Ia, e o fo I mo kanga pea o faufale e whapea ngā uma e ole mea lea ole fe mumua I ma le fe tuiai. E pei it's a natural thing wakako fiola e le kaunga ko fia le mea. E le te tau na tatou fia le mea. Ioi. Mafua na whatu la utala lea. You know, and this is one of the greatest example of vatua.
tau vai fo i le manuia e ile skanga ka a mawalonga manguia e manga o faʻasoa e mana o faʻasoa o wala tu i Brisbane mo mafuta tasi o tamali e matua te le na pisinisi tala au e no esi la fia umar ko kele o le au kala au Australia me se Brisbane no wala tu la te le songa ngo o maua mai ma faʻasoa i kaya uma ma le nei tamali le so fa pule a maluru ko pule wo fa nga lu so fa silila fi pule o le faʻasoa ma le mana i o le faʻasoa o fina ngalo le tamali e iai fo i la se tasi o tamali i sa watu matu faʻasoa pe ia se faife au tu lo o se faife au i Brisbane ua whanau mai iai fo i lana pisinisi tala au ona o le lelei o le loto o le nei tamali i le faʻasoaʻiga o le kalengi o la tula hau o tiro o faʻasoa fa i le mana i le amataga o le pokalame ai le join mai tatou tama o le gagi o ngei o le la join mai le tatou vaega foʻi lea a le saʻo maloga aiga ua misia si o aiga io o manatu le saʻo toititi la join mai le saʻo ma le tatou au pea ulu popoo ia ae ua ama tatou si vaega lea ua tuʻu e le atua i loo loto te faʻasoa atu ai ma fa mai le faʻasoa le fioga fepuleaʻi asiata a o ingo ukango e kakala lo uloko se kangaka e sau e saili mai a u le mele o le kala au au te ave a toa i ai mea uma o le tāleni ave i ai le whainga o kau ave i ai le suenga o ngā luenga o le kaanga whaalelei o ngā luenga o le diolinga ma customers inga ia uma koe vili mai ma koe o customers ngā ma ka uisi customers vili le vaenga lea a whapea koe whaire ngā ruenga lea ngā o kipinga o le pala au whateita inga e umanga kipi ai vele a kua i mavao ma mea uma whapena e iai la ia tangata wala tau mori mauina i Brisbane ma Australia po wa move fo i nisi stete la tau i o hina ma whaafetaia le neita mali e kusa hai o le la ua ola i fo i la kopisingisi o le sunga li whaife au le na ma whaasoa wa umanga whai le whale kele o longa a inga i Samoa I think o le afioaga o po o loto anu upo pesa o lotou fai mai i ona o le ale winga o lau tala a mamā lou loko a le lei lou loko e mawhai o ngā le lei kangaka e kupunga mai matangata e te whaasoa ia e o fo i ngā kangaka ma a waku le lei o oe iau mea ngā whai ia ai a fai nga o le eli ma mea uma e le lei e whaatauta vā a nga o le whaakauka vā ma mea uma le soifuanga e uma e fo ia na paua leo le mea tātou tau te leo i luma ai pe i whaasasanga i luma ai o nga i kua ioi paua leo le mea na o le whaasasanga i luma ma pe i fōlinga mai o lo tātou whaasasanga i luma a o le alo o le savati mai lo marisiko inga aola o kiwi e ua mama o kuale mea uola mai anu aku le makamakare ko inga pese nga ile afia fisianga kiwi a fale a folau fo inga le a la on mercado nga mangsa mo Argentina ya songa anu watu arenga oi si imali ma si kiwi ka we paku kua ene si imali ma ya wala le waya o extension e umi makamakar ko inga maka ko inga mao e wangingi ya mili maka mai awa o e wala nga maka awala kuarkanga si imaya savari mali e mala aiku e kiri kunan ko inga pesenga wa ma mai senga se saunga mela wa mama kama wala iki ma mane momo enga menga siafa finger ko inga wo o ilalo le mango wo o ilalo le mangor kiwi wa si iola kuan kanga ore umi ore meanga ngaka el extension walu ilalo o solo mari ore tu inga so ifuanga la nga ka kire fia manga nga wan kama fo ilele fa sanga iluma a wa mama o ale alu ikuala alu
ai ole mana ia ole fa mana tu se utama fa le nganga to fangu mai au kire isa fa opo kalami ia la ngai fo ina ma ua wala ngai fa tatala le savili ma me uma ai wona ma ua ia na inisi fo yo fe aswa inga o lo tutupu ma ia upu matala ia le ala na fa mana tu ele ia sana tala isi tu pa wa le fa ila por kalame ma ia e mana tua e sa ili mai fo ia e tatala ile tua alau ele tua le vanoa se ko kofo se fa va ile la lolangi pe ua makua lau fa ukanga pe ua makua lau ko fa kusa ma me ke fe alwa ima e tala noa ma faʻasoa le ngata ile ola fa ila wa onga e ila le taimi e to e so mai fa penga le o le la lolangi fo ile le ilu itau o le soifua a tangata ye le ya tangata ya e ofo isi uso fo i matulanga utula mai o ska ka le ya e ile taimi e fa vai nai tanto ilu itau o le soifua ya e testa ila po le ala character pe ke react mai fa ka mai kiki pe to te faʻasoa mai koe nga pa ule langi ka ko faʻasoa o ko la kula fale ma ko la unga ai nga onga sika mai filiki a fa penge o singa mea pe or pa ore apa pe ore pa o apa voi se sanga o kai mo ku unga fa kasi ho ye fa pena ai mana ya la si fasilaina na fa i ole ma tala no faʻasoa ma si utama fa le nga fa mai awane ngalo, the higher the level, the bigger the devil. Ya, e watu fo ilea mo tatou uma. Ele mo na oau, ai o te faʻasoa mo tatou uma lava. Wa uma vaenga o lo e faia a fai o se faufale, kusa pe whakoa a makarau ka muka, ai e whaalongo i kalafa mai, e le roa se mea whakoa ka muka ngapo, wa o tala ai e whaavai ei ka kou. Io e whakurofa mai se o le au mosi ngā whako aka muka lau ke le i whaiangi a whapeo o le whai porkalame e whatoa a matamata sau porkalame ma mea uma alaifa mai o mō mea ngā mō la pisi e le kai a ua ne i whaavai nai oe a whapeo fui o le kāpea le kākakau a fai u fa e maua ni tala wa upuia oe ma upule ngaina oe fa pe mai si o le malea to a pele tai pa wale mea i ka mai le kua ya oe nga e popole le pa wanga o le mea i ka mai le kua ai a fai ele o ita mai le tu ai na o tangata ia fa mole ele fa mangisi ngoa ka ko wenkanga kai fa masi ngo tanto ele tua o te vai atu already mai le matou vaenga a fa pe o fa foka mai tu vasa a fa pe o fa no fo sea o itu ile i lo fa le fita fa itu ya stand by mai o moloni tatou atu le malolonga ona tatou o mai lola ia le fa fe lo ai ia le tatou ai ngai lungo tatou program le fiafi ai tatou tele yo atula il vaenga lea to fa mapue mo le tele o fa fita tele e ate o tō uma lava o na whautua mai, tusi mai, meli mai, post mai, matulanga uma. Thank you very much. Thank you so much for caring and thank you for making the effort or taking the time. Ya e te afe mai e mai lau wha marusia. Upea no whai atu. It's no longer my program. Leo o whai atu rau talamoni alea. It's no longer tautai ya. It's no longer my program. It becomes our program. Ioe, it becomes o le porkalame a tatou uma. E talia la tautua lalo. Ia, e talia fo i le fautuanga ma vaenga uma la o tatou. La soifua leo si a whawhine lea, si a watulo na sofa nau lea fi wakele makako. O lea soifua o lea whawhine ia Dilia Fantasia Whaamoemoe Vaifoa. Faburia ko le sufa nau o Delia Fantasia Whaamoemoe Vaifoa e a joy le so le sofi tutusanga whaamoemoe le tua i o wala uma e manui ai. E manuia su enga muli le tutusanga ma tau te alo lofa tele mo o ele pele mai i a tupai i a Vaifoa. Matofoi mo uso matuangane ai maise lau pele o Elaya. E fa popo tuaila ma fabria ka mai asiata.
ma le proklame le Tautai ia te oile afafine Andelia manui tele le atuanga o lo sumur fitu tu sanga ile so oniso tatou faasilasilanga to evatu tatou faasilasilanga me se foi o le tatou faapitoa lea ia faafetaite lea au mafiloa i malesunga le difai pisinisi ia faumuina Ioane ia me se foi e sona folitua mai le Pacifica Link grocery store na i Kuluru ia po Thomastown lisi tatou o le cafe ngai Thomastown ia o le tatou grocery store o ina i le shop 8 bar 34 Sackwell i Kuluru o le ala mawai tatou tanoa o tousia sila mai tanoa nei na o sau wai malau tanoa balu ava le tau te vaai e lunga i lau post nana tu inatu e lau tanoa balu ava na o sau ma ia na au mai le fale o loa ia po o le fionga ia faumuina Ioane ma le faletua a le Pacifica Link le la o lo ua vai fo ia tia faapea lo loto ma lo nganga o saulo ma lau tanoa o faapea ia lau tangola e faailoa atu i le atunu ua maua tatou tanoa o le lau papa lea e tā ai le tanoa lea po le la au le e fai ai le tanoa lea o le la au e au mina mai West Papua e tao le lei le la au teu iona tūlanga faona po nei e le toi ai se tae po se maa veke fuilele ka ngō paru avalea ma to o to si le sila tu le bole to la unga i so se tu ai nga si kaili o ulu to o ma tūlanga uma fa pena tau te maua i nā i le fale o lolea na ue lunga mo pili mo tātou i ni usila e availa pol foi e te fiso o tai maila ia te au ia ona o tango le faa fiso o tai le tūlanga e mafai ona ship mai mai ia e au ngai leo ai farisa marubaru tā puai ia mai se foi o leo ai lo mota wadalinga malo maua i so sizes ia te le la iti feololo e maua uma o le lau papa e kau ele ia se me fu ile nga umanga ka mo la au mai fala la vangeloa le ai o uma na ia ile to inga skeli fu ele to ye se atia boni tulanga fa pena fa so ta ile le numero le si tanto fa bito le tanto fa le Polynesian Market e Utah le utu na tulunga o to no tato siamu popo jam e na ile tato ma tato masisusu na ua tau nuu nisi o tātou o loa faule na ua tau nuu le tātou fale o loa le Polynesian Market le sunga ia si ua moa talitimu ia barfaritua address le na ua tau ina tuilunga mo o tau uma ile malo tele o Meleke ile state o Utah na ua tau nuu le tātou popo jam mai New Zealand ia isi tau o fie mo oe faasolo pe tatou faasisilanga o le tatou faasisilanga lea o le tatou dinner corporate dinner po le first party corporate dinner a le stete o Seattle Washington le o tu inantu lunga iyo ya o le nai tau la muai ia le tatou mafutanga a le star ya po le STAA po o le Samoa tu anga nuu manga i whanua. Ia e baise foi o le va'alua ma le nuu matai Washington. Ia o le latou whaalau i loa le watu inantu ilunga maaso ua ta ua. O le dina o le awhaia lea i le aso se fulu ma le tolu o Novema. E le tau leono i la fiafi. Manatua. O le skeke leo Amerika lea o le awhea le fionga le tamaita i pāle mia. Ona ele ia fea mua inisi o fai ngā malanga i le taimi na tfata amilo tua i le fai ngā malo mua. Lea la ua maua lea vanoa ia fea i le fionga tamaita i pāle mia sa o whapito ia fea me nao mi mataafa. Ia male au vaa atoa lava le whatua tua i le tua i la tau le ua whailo mai. Ia o le vaenga la le na le la atali malo ai. Ia le fast party i Washington po o Seattle. O numera lana e te whaafiso o ta iai. O le numera lana e te whaafiso o ta iai watu ina tu lunga numera manatua vai toe
Ia o ia foi o le whailau tusi o le mafutanga le Samoa tuanga no umanga I whanua. O le numero na utu na julunga o le fionga fo ia afoa malo tutu atase ngale Blake o ia o le teu o loa a le nuu o matai Washington ia ele do bero utu na julunga pe whafso tai fo itali tinga McFall o le whatonu ia I numero utu na julunga se lauta la per ticket ai afeta la per table fa mole mole ia tatou pala umalo iai fa tau so ticket sa moi Washington e Seattle ma wale na va no ai feilo iai mole fionga tama tai pale mia ai mai se o le fainga malanga mamalu ia le tai fono manisi o le a fai masui I le fa moi moi o le fast party dinner ia o le si vaenga o le wangaloanga ua kua lunga le akolo I whaikanga ngasa ia ua umana tua ai le tatou PacificEzy foi ia ana ia ua defamation ana ia tua whawhine le I melepone Sarah to send mai le ato le ta foi le PacificEzy marka fale off se fa ilo atu ilanga tele tanga tai na fisili mai te ulo I faitanga le nai ile atu tautai ai o le vainga fo ilea lea na la tosu ina e le politisi ale tamaitai Victoria le Miss Victoria ioi le nasili o le mkwa manga ia su isu ia kangaka ioi au le fo itene mai le atu fanga loa me se fo o le motu ia ile tulanga o le lantou ngā luenga, but se I uma maua mai se lo kono utango le whailo antu ilunga. Ia whaftai fo ileanga le lei fo ila ufai ngā malanga. O le toi whamana tuatu le whasisilanga lea Alaska. Whamure mole. Fast supporter Alaska o le lato po siva la lea. Na lene vesidi mai nisi po le tina le ai. O le po siva lea ata penanga la ia. Sa idi ngā se leni. Whamure mole lava. Ia o sairi ngasi leni na mo le wha moe moe. A fifio ade batalane au wha mole lango le tatou po siva a tatou mai Alaska. O le asumariva, which is o le weekend nei lo no winga o le 2 days from today. O le no fuanga le da ua ta ua ilunga o le aso sumariva I le ta o le ono I le afiafi sa mo uma papa au I Alaska. Ia a fifio ane tongi sa uma fe so ani ai. I le wha moe o tu whatasia le tātou tai fono ma le mafutanga a le fasti Alaska ia a wā fo I le tau fo I talinga malo ia ma le toi wha mana tua I le mafutanga I Canterbury wha mole mole ia o lo o te talo maisia tau le fionga ia tunu mafono tu lima fualau mafutanga Moatoga ia o fia la vale te afio ai mai e papa au I Moatoga I la lo I Canterbury ia wha mole o lo o mo mia lau fiso ta ia tu le numero le wata uelunga e fia mawasi na tau fiso ta inga fo ilele po si tau feilo inga ia male nganga wha alo wha mole lava ia o te loa pauna ona I la tatou wha sisilanga o le ua mafai o na taunu mai tatou marolonga a foi mai wha felo I mau ma le tatou vaenga Elvis ma se ia ofisiringi ala le sunga ya Elvis e ira kama I video le nga sen merka ka ya kia le lai ka ua mai e ira ka nga fiu su ele menga mo ya o ka ko e maware ka di lunga I ka ko por kala me ele ya se me fa le foi kua ha o por kala me pe mai al tato fa se lo business
Tautuana PacificEzy mo tupe whamamoni sa mo le masino ke topa mapawa ilo vanoa te oro mana manoa i whailonga tupe whasi furu tai lua se lau tāna sau nia mo ana paanga. Luas furu whailonga mo Samoa, an luas furu whailonga mo tatou New Zealand, se ina whailonga se furu aso to na iwa yaso te tasi. Manatua, o lo whawau pia lana whamitoa lima tala pia e whaonga ina PacificEzy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni pia whaonga le tatou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tatou account, ma whamolia ina pisiri lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai nga whapitoa. O lo avano pia o tatou ofisa i o Tara o tahu huma le taulanga whatau i mangele. Pa pia le siria le fitu se furu o tatou la lau whaasopo li ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o wala se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha. PacificEzy o lau pa anga mo tupe whamo moli i Samoa. See you plumbing. Oh no, my hot water has run out. Stopped working. I can smell gas. I'll see you soon. No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. See you plumbing. My hot water cylinder exploded. There's no hot water. I'll see you soon. Taimelo wa jile ua joe se furu minuto jalo li jula lima jale lima tailo se tau testa tule po wa join mai ia sia vai ngole o tau vai tule tau o so mai ia le anto sunga mau ya se i confirm mai po le wa mau mai le ta so tinga Sata, ya lewa maua, au le leilo. ya fa so se le o lo na tulai ele o mau atu la ya sei lewa te lona wa mau mai are si kausia kia ku I tatou pitu sei toi sa no mai mau Ya po maua mai sata. Po maua mai. ya sei koe kau sekia kuala o pito o te lona te ona te lagona mai a ua le utele o longa ina lo vai atu nai te ai si tau anga si ta se tau to seki ku lava ia okay te lo foi le longa bel to tele te lo le longa mai le to tele five tai a ula o tele o le audio ia se tau to fiti atu po langa le ua tele na malanga tatou au malanga I Samoa la malanga tu na wa te roi tau no tu stai la fia fidele fionga le lipule ya ai o le la tu wa tu mai na wa I le la u matua pisi solo u lima fo I mala utama le tonu I se tau io se tau to reconnect le ai on sa teisi mai ya to ya ola pito langa tau no o longo na ina le tu langa o le zoom ya ai o le wa seki mai oe I le fafonga mawala tunu uma to tele ai ona ola opito le au tele o maua twai ai le faina le stand by mai mosina minuti o tali ai le seki mai o le faftai le to tele tatou le so tai mai yes ona ua le tele atu le fafonga le tele le to tele ia ai o le tau fa o tele o longa ina ia le tulanga o le sauno anga le sunga ia mau te lo ma to pito nei tono le ofisa o talia la le ya te lo pe le wo tau mau wa tu el te me se to sa no mai mau to test mai lava fa mo mole Sata po maua mai, la sau whafonga. se lau pasene ya la wa ye ta wa ya Mawhekai waka koe sa o au la uma whongi la uma whongi kausang. ya wa me foi le ba wa umina fairway ya o le wo sau pe wo tau le masangi masingi ya eu yo lea o talia le sa o tatou ainga wa le tate vai tu fo yo le ta vili pe yo le meta vili vai eli ta vili mo le join mai tu vasa ai fa talo fatu o le tau lo ilunga fa feilo ai le sunga ia mau hunt ia ele to tau fa iloina le tama na fa ta fit fair ele o to ta fair ele o to malemo o pe ya ile dei vai ora via fi malo se fo bru e jolo so wa vai se ngaso o tatou vala o misia fo ile tatou au ainga I lungo le tatou proclame masani o le ala le o manatu ai
se i o mai ia se i toe fono le paa mo na vai le nga o le wololoma tau tali ngā malo i le vai e so fau a fio mai a matara mai o au malo le soifu mnuia Ia, whawhelo i ne vanga le fiafi a siata, ma lo soifua, ma lo fo fo lau de mano le tunu. Fai on fatasi mai po fea lava le tu le la rolangi. Ia ai mai se fo iso tatu tunu i samone. A siata o tu langa ile a lo lofi mo le tunu fo ile taria tatu proclame FF taitas. Pe a koila ikiki me se fumi ngu ke ira kai me le ngai malanga ia siata. Yo, makua yo ka le lo yo ya rupe matasila, o makua ile lo rupe matasila ka rifesi. Po fere ko le lalo lango la fa uia ko le makar. I le lo lofi me se tatu atu no i samone, le o te tala no i samone. I le tu langa pe a misika ko programa tata ia. Ma pe le o ke ngia ko mama o mo pe matasila le sa mo. E fa fe tai le tu ale o fai ona. To e mo fo se fe lo inga i lunga o pe au manu ngalo le i lunga tatu programa tata ia. Ia, le foi vai. Pe ke ka liu mai maskai di fu, e se fo skai di ngor ka ko programa i la wa ia ku ke ngai ko. Ia martulanga mo mori le fa malo foi e o ia na malanga mo mai le tatou au whainga ruenga i Samoa nei le tūlanga honta ia o le wa maua kai ai o rua marka ko insingia ngai i le tatou studio ia po tatou office au tu New Zealand ia malo mo mori le fa malo e tu sai foi ma le au nanga a rua le ka ngofia ia i masingi nga se paka sesi ia le ilo foi ka o masangi masingi ka ko Fafelo i le wai atu fatasi betu i vasa fafelo i atu i visa. Ia, ai le ngata ile, o le mamalo le atu nu iso se i tuo le lalorangi. Tūlanga o le tau Samoa nei, asiata man whaafonga le atu nu. Le maulu ia wanga o whamanuianga. Fafetai le atua le fua maua le whaasusu le ele. Ia, a wafo tūlanga i mea toto. Ia, ai le ngata ile o sina swa vai fo i awa ia le manawa le ele. Ia, pe fua to i taibio bunga la, umi fo i bunga la i Samoa nei. Ia, o whawhelo i le asiata, i le nei vaianga le fiafi. Pale nganga falo alo. Alo Favjai. O le tūlanga le tū fasili le tātou followers ma le tātou ai ngai rungo le tau te iai. O le vate te ale ai tala no mai lau sunga. O matua manai ai o tua o lau background. O le wa matou toe va ai atu ai. Pea o lau ia kau va ai o rungo le maunga vai a pesa o langa le pe te tua fali. Anga i le vainga tonu le luma atua maota o le tātou maota fo i le matangi ala lua. E mwhainga au mai ale tūlanga le po e whaonga fo i, po e whaonga angisa ke like e te sao whai mai i lunga le tātou porkalami whamamone. Tai asiata mo le whawhesiri, e stere batanga o fie. O le vai taimin nei, le wanga solo o le ngai sa mo le manuao mai New Zealand. O le vaa al malo New Zealand lo malanga mai war pui ngol fon. Le la ua maua i masea vango, i runga o vaa lele foi e ka o herikupa. Kama hoi e whaiula ko ka piripiri runga. Le la ko e kanka i mana ku. O kusa o le wa whanga kule me i tua maota o le o le whalo le malo. E whaasanga ngai o le maunga vai. E mamori la whawhika i le kapikengi, ma le au vaa, o le vaa lea New Zealand o i Samoni. E le ngatanga na malanga mai i ngā ruenga sosoani mo le vaa hoi lea al malo lavo New Zealand lea whapeona ona i lea le titai i ngata i whale fo o sa whata si umu. Ia au o maua i maseava ngō kako ki kilo kwai, i le au le leo taulanga asiata. Ia pio le tari lea i le mamalo le tunu, e maisi o la whaafsiri ne vanga le fiafi. Malo whaaftai e maka ukia. Tato whaafira i peia le ua fio marisau. O yele ku mama inga fo ila ele sa Orlando ia ele tu mama ina ele e tua fo yo lau helicopter le vaenga le wo vai tua i le sa ia fataro fatu le ufio ngale o mako misia oe le ia sitala vale o faia oe na o le manto vi le misia oe afio mai le ufio ngale sa o ngol tatu por kalame. Yeah, good afternoon and kia orana. Yeah, so po manguia e lau to fal vai malai. Ia e ngaka voi leo le sunga ia mau o tamana wha malemo ia pena whata whea. So sko ngā riwai. Ia e enta me kasi. E ufo o ka kore mafuka ma se kasi voi o ka ko uso. Ia, tau wha ia sila ia o ngar pisi o kamaroa. Ia e kar ko unga o lo kau whailenga kusa ka kou. I le alofa malanga leo le tua. Ia, whakara whakwe pa ia maru Samoa. Whaiwhenga whafunga mai. O whaifu singa lewa o lefa kwa koe. Pe kawi le or kama malanga vaenga. Ia, kari kongua ngei aso ia. Olo ka poai mai so ka kukua mai se lawe o ngā le tua.
Pamangia kere le tu ya tu mo ko ka poinga. Nei vai ngale aso ya. Asiata ya awala ba da fior sa wa pe vo ngaro kusa ya markama ngofa malemo. Ya manor sai fo manguia o pia fa ngo kurwa leo. Wānua ngafi wānua ngapo ngopo ki ngau ki le moi. Wa ngā whai maa, wa whai ma kewa si o kore whanei a o kou. A ke wo a ngei. O koe vai a kunga ngei o lai Facebook lai whai mani la unga ruiveau. A wera koe a ka ngei o pia. O vea hallelujah Jesus, you bring the freedom in my heart. Ya, ma Lord, sai po manguia malangi mama, o le patalo whanea. Alo vavtai. Ia o le mea lea no ufaya i le awari i aua tau te so na whaia fua le sao. Wa uia le ia sao kala ke le whaia le sao no usau a fo i wha le o ailo wanganga vavtai ma le tūlanga o le tatou mafutanga. A o le sao fasili atu. E le reara o fasili atu le lua a me se fo sunga ia mau. O le kako kamai ali o sila o lai alu inga ruenga whaavai kaimi. O ia uskadia langa o te kero i loa kele langa o le na pawala usau no nga na fi famon mole tatalo atu mole malanga a le uso ya sila i Australia i ngā luenga ia e paula ngā luenga o keiro o ngā luenga whawai kaimi o alu e sila i ngā luenga whawai kaimi famon mole mau Yo e asiata o le malanga atu ia le sao wala inga sao po ia watu inga sao le sao le tatu a inga i lungo o tatu poklame o tatu ia a Samoa ia mato maftanga pe o sao o le urupo o merkasiale le ia a wa asiata ngu merkasi ngi usila ia tu mai ia rupe matasila e numero tasi atu i Samoa nei a ia ngu mela lua ira ia poke ngu merkof o tu langa ide fa siria asiata o lo malanga atu le fionga fo ile ni pule o tatu company o Moatoga inisi fo yo pofuanga a wa lava ia tu langa i fataunga mole tūlanga o le CT o tūlanga o le au nanga tatu company. E le ngatai tūlanga le whaia o okama tūlanga i masini me wapena. Ia, au se hawa no le lei fo i. E lai malanga atu fo i maua i masi hawa no i vai. E fo mai. O le mea lau te whano noa i asiata. Pau leo le mea wale longoa mai e rupe matasila. I langa whaila ukusi. Wai pio au ia loke wha maua maa me maki whio ai ingi. Aua pau leo se mea wo. Ai al mea kongule asiata o le kupu wangimo. Aioi. E vai o le aso alenga makaranga o le kai au. Ai o waku kai le official duty. Ai mawar kala nga official duty fa me o le malanga ai le aso nga. Kia artu langa na a fa pe wa tono le fa fonga mai la fionga aru pe matsila tato proclam. Ya. Ya anga le leile atua ya mo pelo malosi. A wani so duty on pai po ona malanga to Australia. A wa la fa le leile tato o nanga al tato company o Moatoga i Samoa nei. Ya ma se va no le leile fo se va ayer fo mai. Eoi, ia peila o tu langa nato tele la tu no asiata sa so tai mai. Po fele ngol mele ngo foi ia rupe matasila se io se feilo ai foi male sunga ia rupe matasila. Ia ar mele ku. So le ngare ka o mer fonga fale lu fufa au kere lo ia pela e ngo wo ia skadi. Ia tu langa na o lo malanga atu le fionga rupe matasila inicio o fofanga company fono tanga ia ma tu langa I fale le ia tilo tato au nanga Samoa nei malanga falo. Alo vavtai. Le yo ule ua tau vili e tuanga I si vaenga lai va ia me o ngarunga whawai taimi. Le o whapea I o alu wa toi malanga li to ina fu inga le se koe tau o olo no langa e va ia tūlanga o ngarunga whawai taimi. E le wha ina lea, o le mesili o le ua. Ia, ala ua whionga le sao. E le ia le mautore pā ua si la fia. O a mai ina walanga, te si la fia mau ma le whaafonga le tunu. Na avea ua le sao whamatamata u le ngofuanga le tele na tele eo na taimi nai lolo na ainga. I le pinko. Na avea ua mawala le avanoa au tele I alu lai totonu. Aina driver ia ua le sao fu ile le se ia ufa. Au ke whai aku la ukalanga au ka maika I ngā solo mai. Iyo, ta ilo fo I le ngā solo mai I le whelo I mauso. Pe tutusa mara ngā solo. Ai, o mātutu au tafore au wala, ai sei whakamaka ule o mai a kanga kai whafu. Mau au te whai atu na o fonga umi. E se a uwa ai se ali. O le alala le nana lai lono usau o whapea. E leiti o whaanofo e se a le uso I tua I lona whale. Wai e te le fale luma. Ai la le fale, fo ile lo le slip out.
tua i tuu uma ia ina moenga o le tamaloa ma iyo ona o le mafuaaga lea na saunua maisi ona faletua ua tuu faapea ona o le tama ua tele le taimi o le sa'o o le pinko ia na ona ufa iloa tu faapena foʻi lele ae lafo pea i le sa'o o taumou foʻi se au video ana nafi pe o tele i lopo ai le sa i tau alualu ai lau video ana nafi pe tau moʻi le tala lena o faalogo ai o sila lena tau faatutu i ai lau video pe sa'o ia o le me mo la bo ki ve fai lo fo ile ka ko maftanga fo mar ka ko kala men nge yaso o skama o sila sika uso ya sila ye po aru kusa nga makarangoa po se me ole ka le nga fila fiafi ilunga sini ye nga po me la le ka le uso la ilunga nga african malo mo si sawali e pese ya kari mai fa mai ole on me wole ban kupu nga ba mau mai na kusil fo mai ai fa pe o le ngei e alo a maka nga fa jisu e ngolong ka konga oi kalo ya fa pe la le uso o le me wole vai o kai mi longa kai mi longa course fur ka sanga de fur vadu sa oi mo me longa ma kinga longa ma ve kinga kai mi ka fa ngol fa komiki oi pe foi sa la vadu po fesen ai langa misai ma se kinga ma ko ngena kinga mo mer aile la langa la ve ai na le piccolo o longa kua ai da le me wa leva le me ai ko lo ke le me mo me le ka o ti pon le kua i ka o ngala la fa me ko fula me o ti pon no le o le kua o si ka ko uso ngala ave se ka o ko vole le na ke o so fa mai foi a le o le pon la erka un me se o se ko si te koe mo se mato la ka ya ro e va ai fa ka vole lango o lo ko kango ngalo nga mafa mama singi samboa e ka o ma fixture ti pon ne langa e affect a ko mo me o head and shoulder meia e affect e pa de va ven con fiki langa nga o ska dia mo ai ia pe o de kala pupunga o ska mai no tinga nga mo mai ia pe o me ke ka usa ngo ya siata de ira pinko e ke makau dia foi o ke le fero ai po ai ke makau dia foi o kunga su e o po le o ke atuka lenga makau o kom so ko ro ke atuka se su e o nga mai e ke malanga ka ke barka ko au sapura ia ai mak fa me lo le banga sa yo ke ro lai pe o pe fa fenga ya ai mga le upa ia au sa ma pe kau i male upa la kur ka ko ngora nga ka na pa plate au fa le upa fa mai ala wo mo sa o nga kai de i ma ko fale o sanga o le kol e tau le o e tau o le tau motu mai o le fa mo tu iba se tau totia mau tanga le kau mo mai tu iba sa fa mo ile upa por ale tres nga ver kama fa mai fa mo le kol ana street fa mai de ai na fa mo le tu iba sa dai langa le tau fa le tonu mai lau internet fa mo mau se fa wo mai lau so no nga fa mo le a mau se ko kiria mai tu iba sa fa mo le la ma nga ya kara ko iba sa langa le kau o ki mai ia ole fo ke kuri makai ole ke fo ke kuri makai ya ku pole ha ko po fe ko le ma bori o le upa ya so ia o le fai ma fa ma boku o ke ho fo le moku ngi usira ma skaria nge mangi ngo ko isa mo nge e deiro la ukala e deiro la ukala au que vaya ko le la sia ile ko ma yere sa o no morga ko e ke lo e mau ya aba tu pe le le ukale le utale le mai ya te fa wo mai le sa no nga lo fionga sa okay le vidi mai o sionga kausia hana ngi ta mai se tiva sa nga nga boku lau live o la esa nga lau live o fa de ai o si o la ia makira o ma foi sepe che uso o nga ke wa nem fai ko e fer ai foi le ko travel ya mare lo mala di america ya o fa ko ya hana e pule o men menga o a fa wa ma ka o e si de nga e va ven fa de kongu le wo nga di pe so e di ya o se ka mau moro si la pia e u ve nga mama fa mai mau nga po ya de sa au kari maruai o kaukai Isso, ya. Esa o isko ingo sia ka pungi u disi por cara me foi. Se ka pe ere di, se ka pe.
Mai ka pe ko fai. Ko fai. Ya, malo faafetai, faafetai. Awai. E sa no mai Tama mau. pe mo mai. Ya, sa Yo, no. wa le si va ngale ale le sa no ya tui vasa. Ya por sa ho. O le sa mo se na tal no ngam pe matasila. O le si au tu le fa ngam malanga lu pe matasila. O le su enga mai ngole. O man tu fa no fa ya tu sa le anga mo enga ye lua sa nga ui mo enga ye lua sa fa nga tui vasa ma tui lo mai i sa mone. Tui lo mai le tan. Yo. Le la o le si au ku ngam malanga lu pe matasila. Awale mo wa ngai ya me fa ko fa mo nga ngai. Yo. Le la a pe la ku nga o le si va nga ta wan na le. O mo nga ka waka o ke fa ya nga ola o ko fula o man mo nga o ke fa ya ko le nga wi le nga wi ya mo nga asiat. Ya le la malanga ku ya lu pe matasila. Se isa ili mai va nga mo nga ngai. Ya stadia. Ya pe le tu le. Yo, malanga nga fa lo. E te lo me le na fa tu. Fa tu la utala i sao. O le na maneia na fa maila na tala o ye le fe wa il po. A o te o foi taimi ne ye ta o maile la su enga wa. O taimi o re va vea o nga o sa wadi i o lo feo. I pa wa tanga te feo i taimi na. O tanga te lai feo i ma pinku, ma fangu pinku, ma feo i solo. A wa mahafua fo ina fea lo wa isi tatou sa. O fa fetai a wa langa ka ua mangingo fo i o le tatou au ainga. Wa o le ta ua manino li tūlanga. O la tua ua lofa fo i le sao. O ua lofa fo i le tūlanga. Pese tangata wha anofo e sea. Te sila o mau o wala tua uwa ai tua i le meo lo no fo ai o walu te tonu o le mauta o le matua ma tau tia o le mauta o le sao. Ai le ainga o muri anga na o siona whare tua ai luma. Ia mana ia la matua tausi. O sawa le o fatua e se uso. Ia kuisa mau e le whaingo fie ia ulo o mai o uwa ai le tūlanga le ta umai ta iono masina fatua e o tono le fale. Ia ai te ilowa ma tau masusu ia se uso vatu sa o fa pe mai ia o ia inga na le watu mai e fine ia e ta yono a masina fatu am faino utoyo o tutonu i tu la ma tu fan ia ale fain o le la o sau o te sau mari tala fia o matala ia senga le fina ngalo le falitua po le tausi o le la o tu mai la lo le o toyo masina au ta yono va yaso le ufa pa mai lalo o le tai ono lava vai aso ia matalia i tonu e faisa tau maftanga i tonu le fale ia e uio lea mana ia sia matou maftanga i melepone o ama ia li ia le tatou ai tatou stete i melepone ala to fatu vasa o ama le tatou stete o to e mo sto so tainga me se for tatou fa mo sa pale fenga ia manga ia me uma e uia nga mai mau sei fo apa wa hunga ka sam ia ia e de se me popole apa wa hunga ba Samoa. Ia lenga ale falo ku lipoki. Ia o ke ro fo wa ri ko mo ka pa wa hunye. Ia ai ole ma ko mapkanga nge ma ko manga ia ma ma ko fa ka kan ngwa fa man ma kai fongo ia man ma ko group i lunga fa ole ma ko page fo ile kan ngwa o ka manga ia ke ro me fi ai. Manga ia ku ia yo o me ka penga ka ko wa ngor sapora ngai. Ia wa fa nga malanga mai sia ka ko vai nga fai mai Samoa. Yo mako fai ale upu voidele. O mako le va kuangi masei a kugi le lei. Wa lava mea uma Samoa ngā pōnga ku mafukai man maranga. Ia la o ko aku uma iai. Ia ai ku angara ki fale ia ele manga ia ngā reo fia. Ia wana ko kere i fai angi mea asiat. Ko kere i fai angi mea koe ku a fai ai ka ko fai angi me le lei. Ia me le lei ngai ave lango ka ko vai ngā fai. Ia loi foi ngisi o le va nga loi por plu ko na fai mai foi la ko fai kionga fa mai ia o le va le au fasa le wa ma me malanga ai rika o fa sa o ka le sko inga nga wa la ko va ku mara sai sanga mare tamaria ka bersama mo ngai laudi ai u ka wa ia por fa fa marka ko inga o me fai ko me pe me ka mai pa o ko ia o ko me ka ai ma arfale yo ia nga pa me la ka le fai sia wa nga ia vai o me yo pi nga sa ka kiri dia pi ai mo me eskimo ai pi ai ia ai wi le ia a chatam ko manga ia me o more ko che koma sia ma ko nga fa sia ma ko fongo ia awa po pa ka nganga ia fa ma ko pa ki pa va ia manga ia do ka mo kai fongo fa ma ko pa ki va so le o lo winga o la se ki a me o ko nga o mai se ko
kakala voi saka kama champagne vai ali si ko fa manga ia langon mele a pe ya ku ro champagne bo over lapo ai mai pai ma pai si champagne pai mana tu de ia o nga lango winga ai so mai ia fai ra me mau ai ka we folo wingo ia o ga we kai le anga sengi kama se ngaro ka kau kangi ya o ko se ai wi ia o mau ai fa mangalonga Yesu non toto pa ia ia le pa ia ya makai kai ia pe o se kali pupunga o le lei mafkanga le se fale ton ioi ia bo ke kari konga ia a ko mai foi si maranga ia me akas ioi me akas se kia me uma ia pe me nga sia tale okay ma ko a ke ro okay mai o ko yo kilangi wa ma singa va nga yo kilangi ai tatu ele I afe mai au kilani o mai ia na itama fo ia na ave ia ia te fono le tupe e fata o se lancho le tama malanga ai o atu male urupua o mai na itama na e fa mo mo o fa vesiri tu mai oi foi sua fo ngai us wa ngalo o sa wa fo wa ngalo sua fo ngai kamai nga kuma ma urupua ai yo fa tole man yo le hotel ro me uma ai to fu atu male urupua ai ton oi foi na itama na fa mo le tu ibasa os kamo fuyong mas kamo os kamo kang alo ai set wa ke ola ke sa salo ko la nga McDonald me pero la a sole e ka o ko lua ma ya kamari ki kira ma ya kama voyo o pua o rio va pe we e ko fa se un ma ko va nga e ke fa mai le yo me nga va ku le ro pa ku ngo ale ku ko ya ku pe nga pe pa ka McDonald va yo le anga ngi ka mi ko fu yo ngo so ngo ka aya den nga pu amro ko fia fia o ka a ka la ngo ka pu ai ro ko ku mo kai ka ingo nga fia o fese me ia ai te lo to wa e o tatou wa me tau te li o ia ni so filo ai te sila o mau ia o fesili mai nei le te fono le fionga le mal siata ai na o mai lau steak ma tulanga na fa tonu fo ia ta mai o fa tu io ia ono talo fale ai fo ile le o loinga o muso fa tu ia le ai o fesili mai nei ia sto fine a fonga papa Asiata na o mai lau lancho na mai uma tau na fatau so steak ma me fa pena o fatu ia fa ia o matua ia uma ona ai le ilo mai le telefono o le o li ia o mai mala urupua ia o mai matu to ai fatasia ia tate ai fia ai wa sila la mau le mele na fai ele au la le ia ke o ia matou i la ola tu merpone oi asiata o le tulaga ia i le sila mai moa se o tatou tunu usa tapua ia tau fa moi o ka se ma tango fie le ai se sa moa le ai se tagata se o tatou tunu usa moa nei e o fo i suyo le lai tu po le banga fa fai ai tuanga sa o mai ia matu tan no nga wai pe no fai e o ke le ar swinga taru mai tatou por kalame nei o tautai ia set o ia la to le lai tu o fie fa longo ma ba mai wa fai ma me masadi le fa longo ia tatou por kalam ona o vaenga o tatou tau fai e mo molia oni vaenga pito sirin tau ile tulanga ia matou mai tau atu fa mo seta pese le tulanga mo lunga sa fa pe ona ia ile lango na tatou tangata o ai tau malele Australia i vaenga sa ia tau fai nga malanga o le nganga ia mar fa mo ila tava ia tu ia o le lango fa fetai lo tau lango yo tatou taita fa fetai ile tau tali malo le lei fa fetai foi o tau si lava tatou fai nga malo i ngol ba salafa yo ele sel watu le matou ba ai ta penanga fa fetai tele lava yo ele ai se sio matou sa mo ele fia fale ali di fu i ta penanga sa to ia por tu langa le na ia matou sa mo sole se mai ma ue penga fa pe ele ngi visa fa ngoe e lo pengar ko ngoro ko pase so ko wa ko maka ikai ngani me ga fainga o ke ya wo mako o fia fale ali li fua ko ba mako nge ngo ko samone ona le matanga o fio tapena fa fetai fo itu vasa i to fo committee matanga o fio me uma tapena o fale o tulanga i tapena i fa ili ma me uma sole maka kia ia ele fa tu sa le lai tu ma la to fo tapena ba tulanga fa nga balanga fo pona ia
Ai o te tara noa uia i le matautia ma le leita pena o le tatou whaamoemoe pe ona iai, ni malanga atu po i o tatou taitai, e pe ona iai na atu nuu i Australia, whawhitai po i tau whaarwa i malai. Ia sa mawhai po i ona ola i po kalame lea po, ia, a tonu wa o leisi tu lea sa mana o mia i e komiti po i o tatou fair supporters i so se i tu Australia. Ona tūlanga po i lea wa lewanga fia lulu rima i le tau whaarwa i malai, ia pe o tūlanga lea, ioi. A sata whaftai tele, e mole atuai le nei taimi po nei lao le nganga whaftai. I a tātou lango umai Australia, sa tu patasiana nei whamoe matango fie, ma le nganga whalolo. Alo whaftai, o leisi vaenga pito sili na manuia lo uloto mau. O le whaongaina e le komiti a me le pone o le tauso po le fionga le sao. E moni au po le tunu a malu I fale, malu I fafo. O le tūlanga o le fionga le sao la whaonga e komiti. E pei se tangata e whaatina I ai le komiti. Ioi. Pei fui lele... Se so ye ke akase mari o le mele alenga I kar sao mfape mai ayo le ai pei. Ona sai mai lau sunga sao le kau fa makala langa e pei se tangata pei se fa olo matua foi lele. E pei o se tina matua o se tama matua. E pei fa matangitangi I ai le komiti. Io e pei fa matanana. O le fa ngaina lana no watu. O lana pei o siana tu la au manuiti. E o lo pito va avo le e fengau ia iai le lunga la lo o finangalo mamanatu. O le ngangala na o te whaavitai ai ono le alo ia lungo le tatu purkalame. Ia maona tofinga I o le pinko. Wai paulo le tangata wa mauatala. E tatala ia I tangata fai pinko e la tue inu I o ko vai le ango le sao. E anu ingo I o le mea I fafinge I o le ko va ia ai ono o nei vaenga uma wala walunga. Pe o siana fatinga pe fa matua u foi le ia le ia so no mai tu vasa lau fengo le sao. Na mato nga avel mako wala audia I le tofaya asiata e watu oia o se malo whalolongia. Ia po te special case. Ili ka unga whapalangi. Ngā lakuro la ia, ngā kaungumano la ia leo sia kauso ia po le tofaya rukusa. Pai mapo karame o whau keiro oi. O lo le pola stona. Live lo oe ia pu e roka ko live tautai ia e kango e live ai ka ko po karame pola stona. O le po karame langa sa ia le tofaya sia. Peka yangi. Ia wa kiro fa pola spalaide. Ia o nga o male pola stonga ia ang karsanga mero la ia leo o se uso ia tapuala pe ave fa fonga mai tapuala le pela tusi. Pa mai fa mon moli pe fa asia ta ia pe a sui mare kia me nga ia MC. Ai ka po nga ia o nga se po ile se kau sui la kiki ele me. Ia pe me la nga karsanga lo ima ko ile sunga asia ta sa MC. Ia wolem fa la asia ta po se live. Keno kakai wala mai pa mai. Ape asia te po e mele live te ya ikunga fek. Le ari me mapai o la waru asia te MC. Ene pengu fanyi me se bo skenu. Anga ulwa fai de kema le ria. Ko ke vai mai e se la vare le la kwai. Ya. O le ala nga. Bo ke le ngai kanga kai karsanga mai ape makwa lo fakusa ngai MC ya. Asiata. Asa anga pawal me ngo fakya le madu. Pawal me ko fa cheki ai. Nangor kama fia kisi so. E on ko kilo kwa ilunga ole proa. E o malonga la mai simsambo. Ke ya mako ko sibar proa. Aku le mai ko. O papea we. Papea we le fia la kama nen melor sibari. Ai kelang fa mai. Kaskap ko pese wos katiara maki. Mela kai pese wos la fia sia. Ya. O malanga ba nga ya le siba nga fi failo. Nga mini mai tanga lo ma foyono ya kia ole ponga. E uma mari kupe ya o ai e mari mako me ai o vai o a meri lo fartanga lo metanga lo ia urpo vai ke wi for kupenga e mai urpo o le fia urpo ngai mo me urpo ia la ke o le fia urpo ngai urpo a me chambo a le ara ka makanga nga ya ka ko ia io le mena nga o la kai ka fa facility tu i vasa
fa mole la o le ale upu sa o fa o le kisi po le songi tatou fa me fa wa mai fa wa mai me le songi o le songi o kafa ar kisi ia au ko le o la ko la o au kafa i wala kalaka yai ona mau tu sa ona winga ia vai lupe o saunole sa tu sa para ile dia ta le kot para ta le mangfui e pe is ke me ka kara ki vira kamarea la to kara ka au ari ka kare ku me ka pai alo ke maka ile le ia kwa tu sa ona winga ia o le sao vai lupeo o winga ona winga ia le fia ia le komiti pe ona winga fatina ia foi le pe e fa matua tausi ia pe olana sake wala ngole upu ne le upu fa matua pe olana sake le e tele na misia ma fa ngaina ai tatou fa mai mau o mai ni tatou me tupu sa mo mai o luanga pau yo se kai bawangi ke ka kai mi dewa maua ia tai sa no mai ia te va tu leva no sa ia sa mo mai dai sa mo mai e fa ko e fa maru lo ke au ngai uso ia fa maru foi sa mor ko pa fonga ngani ngai me mo ke bebe si ai o le ka mo so ka vangoa ia wanga fai ala ko wi nge me atu au pula ia yo fa pe ia aku mo so vangoa kule u malo panga u man malo tanga ya mare baru ke ngai ile ko fa pilpilea ia ai ka ko fa se ia wala va ia karango nga me ka ko fa se ta ko ia por ase me ai ta ko e varia pia ya yo o le nganga ia ia fa tu mawina pea ia tulanga tau olo o le tatou prokala ina ia fa tu mawina pea tatou faʻasoa ele o ia fo isera ngona fo ilele ele fa pea a tia ia le to lua mo le ono masina i tu le fale le tu na saula ia pe o tatala mai ai lungo o tatou prokala melo fa no ele ya uyo lea ia o le misia wa kele ka ngaka ia request mai magu o le request mai tangata fa mai so ia tate fa la vela e ku pera vongo ia ku vasa ai o te vai tunga a tu fau le tata male le sa a ka le ka fio fiere sa o e longo winga sa o e umaro po kala mele sa o lo markala o lo e pol audi ia entio yo last time ia peor tu langa na asiata ore asiata ore fai mo ka pere la fo ngile ia la o le Michael ka ko ono tu langa ma bafo ti munga la fa fe taile tu ia le fo wa mo na iswa vai ar tu langa ina mata upu iso tato tu no isamo ne asiata po ma wa mai kilia le atu ia or tulanga nei mata upo pe ona lawa lunga i samone or tulanga le ile ba le malo ni sila le lo fa pe ona ile lititai o ngata i fale o le atu sa fata masi umu ia le la sa fono ile tu malo sa fata ile so ba le fo sa live atu i lunga o tato radio samo ia le tulanga i manino yo le vaenga ila taita mai tau yai mai ta televisi ia fo tulanga i fina ngalo fa dia fo le tunu uye i fono fo pe ona po no ai tu malo ato sa fata e pe fo le atangia mai ua tu ia le malo ile turanga fa le tonu yo le pale ya ai o le memanino ai ile se le ile fa pe na na tau ave pesa u e tamaita i pale mia po se ka peneta fo yo ba o le pia tangia mai felo inga le ale tu malo ua matua i tua ia le malo ile ai muli ane asiata o le tulanga o lo mana na o se tawi o lo mana na o se tawi ia o le memo ni asiata tatele so sofa fo fina ngalo o le tu malo le memo ni ai ia la faya nga kawia di elenga o nga kayo o sa fatama masi umu ma fale ali o le afia o nga sauswa ule pafo e a fia uma ia ngata i fale la talata ye e o ka fenga swa ule sa e o ai pio tulanga na se tau lava papale ma tulanga fo ile tu mai se va no se i faya so ngala le fo awina mai ia la so fa pito mani sila ia le mai tau ele o fina ngalo le tu malo e to so eni sila tulanga il fale tono ba
O le lau ke manga e mangisa su. Ia o leo mai an malo New Zealand. I le ngalu wenga wa i fato anga le o savalia ele au ngalu lue fo i swani mai New Zealand. To ina palangi o teine matama palangi lau maulu. O sava vali toa fale o ainga i mutulanga mtafanga. Ea sia po o yeise tulanga fale tonu. O ngata i fale o so tatua tunu. E mafua mai le paale. Ia, o peo tulanga na asiata. O le sinta upo peo na iai. O le asoana na file sa pa yeita o tonga papitoa. E lua ni tino maliu. E au fia i masita mata la bou le sa afia mai se ele o mai loa iai. Mai leo fa mawina mai mtanga ngaro leo po ua molia seisi aya tangia ile ta tonga papito ia le tulanga afia yo lona tino i se fa o ngarima pe tulanga le asia ta onai mata upuna o la walunga i so tatu tunu i Samoa ia mar tape nanga la por tanga le wa mata ona solo mai ia fono i Samoa le wa ia inicio atunu ole malaban le lasa ia i ten Moatoga sa ola tfo to tongi inicio me afale le tunu usafa au mai i lunga tatou pokalami. Ia, lea lasa o waiai. O iai malo le fono lau i tai tatou whatani malo le Moatoga. Ia pe o si tūranga lea siata i Samoa nei, i mauhoi nisi vaenga pa wau tatou tanuanga nea, whiawhi mananga whalala. Malo whawtai tele lava. O le vaenga le wa isaudo iai lausunga mau. O le no umatatantu le live sa share na mai. Whawtai credit le Radio Samoa, pe le Radio Samoa. Le sa whaia mai le live i Samoa. O ta whaalongolongo atu le alualua nisi o whai upu nisi fo i o tusi matuaina pe whaasao o le tumalo ma le fioanga. Ma ua tangia mai ai le matua atu i mafalava o le whainga malo. I tua o patatua o le ma ngoto ai ma le wha le tonu ai o le vaa lea wa ngoto i ngā taitonu lava o safata. Ai alu lala o whaalongolongo. Ua li lifa e le tūlanga le te saunoa i ai e mo o mia la ni tau i tau tupe. Ia wa o le kau i compensations tau i tau. Wani mea e mawhai ona. Ai e mana tua mai fo. E le o se vaenga e mawhai ona tātou tope la wina. Yes, ele se le tūlanga o whanonga ma whina ngalo. Ai o le mea ia mua. Se ave mua le wha mua i le kaukilingi po le tau wha mamaina po le ase ngaluenga e mawhai o na whai. Ina ia se i tau fo ia i le wha whitau li walanga e moni lau saunuanga. E le nga o sa whaka e awhia i le mele atu loua. E awhia uma mga taifale. O nisi o i tū mālo i le tala whātai a toa lea. Ma e ono ta whea atu. E kau ke le ilopo where me i uiai tai ta wheo le. Tūlou e masania i ele tunu. Ta whenga o le ngatai whale. E ongo alua a le a whia kukuila. E a whia e pe te ua tifa mai anga i le tala whātai le atu. A le ipata ia pe ofo i sala whai. Ai o le tūlanga mauti noa lava ia. Yes e te tau lava o na whai se tali a New Zealand. Ai o le nganga e awane i o tātou whaia. E le kakau, o na tātou whaapolo kikia le mata upu lea. E le tatau o na tātou whitangofi, toso whaapolo kiki le mata upu le nei. Ma o le mea fwoi le waria e lausunga mau whapea i le tō whatu i wasa i sofina ngalo fwoi se taimi. Wakangia mai ali i o mea umari e whai upolo kiki uma. Wakangia mai o mea uma e whai. E li lifa uma i le whaporokiki. Le anga iai upu na saunoa iai ia le se tasi o whai upu fo i le na vai atu ai. Te lopo le sunga ia fo i atu ia te le lopo sa ola utau mai tau watu manisi lava wanga fo ngai iai ma whai pule. Ia na matua alu ia ma whapea mai e le ke aku le malo. E pe ia vai mawalalo ia sa whaka. E mana tua mai fo ilase i whakula ukala lea. E tatau ona whae tete ia tatou nei le tatou te whaito wha ma le whai whautanga pe a whapea e whaale le fulu. E kakau o ngā whae keke le whainga o upu. Leanga e ongo o sofia ai le me o le tūlanga fo ilele o le whete e nai ma le whetu iai. Ma le whemisa hai.
ia o le fo ia kau fa fifi le mu ku sia ma ko ma ka upu kulo e le ko nga ma le la inga ingi usila ona o upu matala e le ta fiofia awa a fa fonga la ia fanga ku pulanga la loa ai mai se ole au sa faka a ko ala va kulo o le e papa au ia tunu i fa fo mai tau malele a fa inga le paua le wa o le ngai yonga po e ka ngofi ka kipi mo ka mai video ka kipi nga ko repost la ia lunga a fa fonga la ia ko kele o tama fa na wa sa fata tu lo le ainga malosi ma fa pe mai le kala le a ele ke ale malo pi va ai mo walalo ia sa faka ole a ave se ya leo le natala ole a ave le anga ina ya leo le natala matoto ai se fatu lele matoto se loto ita matoe a ami ai le misa mare kau ai misa e to tonu o fina ngalo tangata mafua isea ole makua le fai keke o kaku kangaka makaika ia lato upu e fai e le fai keke ole o mai male loko ki ngā e o mai mare loko ki ngā o ele to na malai no tangata le nai fa le lenga ia HRPP e makua fa makua HRPP o le lai sau malonga loko ki ngā o le fainga palo ka mare faia inga HRPP le lai sau ai kongi mai kongi e fa olo a tauai ma fa poro kiki ai le maka upu e le se maka upu e fa poro kiki fu yes ka ko kalia lupe popula ka ko kalia lupe popula se i whaakari ilangi vai o hao po le ale winga o le whamatalanga. O le ako pe lau akua le ngā vaenga ringi kaimi ai le se i kau whaakari. E uma ona fofola ia. Ia, o ngange uminga wala walu me tau pule ma wa mele wo o mai lo ma fau. O le ala ua ko i loa le o le me kau. O le fiu e whaakari. O le fiu e kui yak. O tautou maua mai. Lea la ua tautou fo. I le mea lea fo inga ko fo is kangaka. O le fiu e fai aku, ku yaku le maka upu ya se, me ku yaku, ma ku yaku, e koso. Fa mai la i o le tautou pe lau o mea, ma tūlanga fo i le tatou. Ala lea ua ko o kongua i le situation lea. Lea la ua nau e luu lau le fainga. Lea ai. Ono sai. Se i o maleleia tāpenanga o le kilia ese o ame te tau ona avel wha mua. Ai le mawhai ei o nga sao ese ngi usila male whainga o se kaui o le melea. Leanga ua leanga haika ko ngā kaifale. Ua leanga hai mga kaifale ai maisea o ngā taifale tonu o le tū maa lo sa fata. Peile o la ulea whaupoponga mauma ma tuivasa. Ai ese la fotu pe lau tō wha tuivasa. E so fina ngalo le mata upulea. Lea e lau lunga mai Samoa whamulmule. Tautai aja. Ora mga pulea ele kikiasi o kama I kau I loa ia ile vaenga o nga e ka ofisi se la maka ko media. Ole pe sa o sa nga. A le point ane o kuria kunga ole fakar ngonga le a to fa ya palauli. Ya iki mase kasi fo yo. Tamali ole atunu o sa fatsa ile ya tonai. Sa va pere de tamari ile ya palauli si ofisi. Umalo sila fia palauli ole o nga samilia ole bank le matou ya no inga le upunga o ile sa ola nga kupe e ola ile ngu ma ola ile tu malo on mele tau fai e kawa ilo uia kama ilo kau nga ngangi ya le fongo le anga la tapata ia fa kope nga luenga malo ngi sila e aku ya ba kiri aya fa inka foi ene fa ngon kiri se no avese ba ale mea pa mea ngi fa mori pa sia wala ba venga kiri no ngasam o ile fa mo foi la ko wi me kau kama ai nga voi le ai ro wenga fa ya fa ma singa fa pera ia fa ma singa wa le ngi fai wa ko yo wa de tem pai ko yo ngi fai wa ra chwa u le ya re sami ia pe ya re kulanga la ia pe nga chau mo ila to fa ele ai la e ola ila ola kama I fast reaction me nga le isa lo ke ruma I stand tu jadi ia ola ko nga ia pe ore kama I kala kula ngai va nga le ka u malo fa tai bau ia inisio vai nga te fia fali ai so fina ngalo mi ta upu Samoa Tautai seta mo la vanoa ia ono le tulaga ma mafoti bunga po le lei lava fa fonga mai I le leo kilia le lei kilia ia Tautai lava
ia pe o tulaga na e tau se se ala tunu u ile tau pule ile va ai wa e pe o le si tulaga e pe o na malanga mai ai le o le taimi ana tu pole fa la vele va le New Zealand na mua respond mai New Zealand le wa mai le au maulu le wa mai le au su e papitoa ma o le nganga po ya New Zealand ia ave ese le va le ia va ona ave ese o lai lo ni tulaga o le o le fale tonu o tama ainga o nai ainga fo ile tu malo sa pata o si umu fale alili mai tu malo uma lata tu ia ile fanga o lai lo le ni sila tu langa le asiata ila u ai le fatinonga o nga luenga al military ho ya ni sila lo Samoa nei man au poto fapito asiata wo o ai tua mauto ainga wo o ye sai linga ile swa samile le sa pe le o fa le o ye se tau matenga ho ile a me waliki mai fa se sua u mai ba ai peitai ia wa nau lava ia nisio la to o le au fai upo le tu malo i mole tawile ma tau mafai e te enar tulanga ile au nanga le po so soni da dimsila o lo o au mai ele au ngan bue fa pito mo tau fai e ave esere ba ale mai ngatai fale o safata ia pe tulanga le asiata e toi fa popo ile mata upula ia a ole si mata upu pe ona u fa toile I si tamata la vole mai le afio anga nu ba mo ia ole taimi nei asiata ua matua itu ua ia lava ile ainga ole tamata la vole le matanga luenga leo ile tulanga ile faa o nga lima mafua mali awa me moni asiata na ave ese mai ele ainga la tu tangata o si la tu tuangane o le tani ile sofa ya taila se mai mo ni mesa sa o na ele iai mani manu anga I lona tino ai masero na u ai peitai fate ia le ainga ile po la palia ile toi longo atu leo e o ane ile fale mai ma o I la le ana fate ia ile ainga mai o se tulanga sa le faingo fio na talia le ainga leo atu ua tatia mai wa maliu wa mai mau soifua ma le tulanga I wa ainga yona folinga na au mai le latu tangata ele iai ni manua nu a hoide atangi ina fasi ai peitai ia watu wa alu parpala ele matu parpala ele unu se tulo ia martulanga la bai folinga mare fao nga lima sa fa ia le la se au mai se report mare fo mai le ana fa ya na fita tonga fa pitoa lua ina ua tino maliu sa fa ya tonga fa pitoa ia mai ole nga lua ia le mtanga donga leo va nga su e fo ia po ai ole mafai ona molia e tu sai male mai mau ai o soifua o si tamata la vole mai la fi o nu uma mo ia asiata tu langa na wa le fute na ine taimi le o le kuwa ile le mai le po ngai kambai nga wa ku le ambulance ar fui mu ia ai se italia pe wa o le tonga fa pitore na fai ele mafai nga ka o mer fo mai me o ing fasia le ia e fa mo tu langa na I tapenanga mara so nga leo lo faya o le officer sue an tanga benga leo ia mara si vanga siata leo I Samoa nei le selau montupu o leo man maloni usila le na sto tau nu ula so na fi se va le tele fa pitoa ia o le pui nga ni usila le sa malanga mai le selau montupu leo mo so swani mo fono le o le tata longa le yai Kalo sia e mo ko lo male fai lo Samuelu ia ba ko fai susuenga I mango ngai leo ina ia fo ile fesili le ia wa o atuna lunga na le tunu lo e taimi nei kalo sia ia ko lo I male fai leo mali o tu au se ka ngo fie kama sao ia mai fafo ia ai fa tai leo wo ia fo leo mal malo fiti o tonga ia manisio motu tua o your Pacifica leo tu maritau awe e ngā rue whatasi mana matanga rue ngā malu le malo I Samoa nei, a wale pui ngā whono. Ia mare solonga le leo whatino ngā whono tanga sio tatu I sio tatu atu nei Samoa, malanga whanola siata. Malo whawtai, o le vaenga tonu lina, I le tūlanga ia o ni compensations po ni tupe maua, po ni tauie maua, I le mango doi o le vaalea. Ia e tuai ono sai. Ono sai le tatou ioe, o lae malama, o le uolo ke el pale mengia matou New Zealand. O le uolo te el pale mene matou New Zealand. Ma e le mafai ona avatu tau waso ni sosoani e au noa ma le maea o suesuenga.
e au ngoa ma le mai ale le yo ni suenga ia le e tau te tiro foi e ono uma le tausanga le dei ia po le matanga le la tausanga ia na fato a tiro le masile sila ni tulanga vaenga a va foi ia o le tulanga lava le na e ono o iai ele fa pela a meta tote ata uanga vale lenga ele afia uma ile na tatu tu malo isa fata e afia uma i manisio ngata i fale ona i afio anga manu tu la lata ole vaenga le sa no ai le uso le po ole alo le tunu le uma liu yesa o to mafai au te mata inisio au o tonga mai au tala no anga mau e vanga i fale le sa tele na e au mai ono le pisi sa fia ngai ma nai amalanga sa fia ngai ma ai ma eu tele le vaenga o mana tua i e ai se tasi o tau ainga o se tama wa nama liu o faisi le vatu e o mai le so sano no foi songi o le ainga lea e tau paolo iai e mau paolo fo ngale iai se tasi o to fine matua sa iai la se tama o le ainga lea o te mana tua le melea na utina avel ta vale leo na vatu il RSA o to inga fa pe foi le fa fita o dia sita ma le ona ma fa so va vili leo ai ona ye le mena tupu i le RSA na foi le fiu foi leo tau avifaf o le avatunga la le va o le official o ile RSA anga i ave anga le official leo ai fate i na o mo mele talo o maliu o le fa mai la i o le tu ina na mole o le ale tu langa o ma ai o le tala le tau ainga o matou le vai o to e afela le tau wasua fo i latou mai o mai le so o lai tali tonu a le vahenga leo se o matou ainga na fasi e leo le vale e tali tonu o no le taimina o to e asi le tino le tama o makua ese le mangu ongu ai fula le au vai ai mantua le nave ese atu i le RSA fu i le pise faamisa matulanga ave tau faafile mu tai le ofisio lolo ai avatu ai mau mele tala ile aso so ai wa mali mai sia ki atu le tama i ulte mo tu ma tu fa fonga le tunu kwa ese ele oni va inga ia sa va ai il RSA le mena tupu wa ia va inga fa au popo matulanga uma fa pena ia fa tai vai le doctor fa tu le tau mau mai le to tele o ni sirunga program la ngai lo ai so nga fa so te e lo le o le mau la vai ale fo itu o se o mato ai ngai tulanga tau so tanga tau paulo fa se le fa se langa o fili e fai ma fili o leo tulanga o bot kama foi e se le ula vale o le tama ma tulanga ia ai ele avea ia ina se ai ya ma se pule e feka ngofi e fai ni me fa pe o winga la wo te vai atu male a lofa ile na fo uso mau na soifua talo fai talo sia ia mau fa maunga mau a uma fa maunga ia matulanga i meia wa avea le u fole ngai ro na ulu matulanga fa pena le ngai mo mia le fai o le mesa o se ikaloka a fo ile te fai atu so o le tala le e ia ista ngatala fai ngaruenga mtanga ruenga o leo wa levan kaun kaloka o lai ai tangata lai whainga ruenga lai ofu konginga lai ofu mare whaale tatau lai ofu mare sori tulafono o kangaka konguanga e siria kuainga mamare si paunka lai e loka lai molia po lai saisaikia e silia tu na mama air kangaka o le winga la na le whai atu la tatala e ofu ai le lotu ai ua tau maua la se tali mai a leo e winga i le vaenga le utelo le aru su e ngar fo mai matulanga whapena au tau maua mai se tali a leo e tu sai manu anga i le ulu le tama fa mo mau ia fa tai ese ta vola vanoa awai e va va lata le matou so tanga ma le ainga o si tau le ale ia po sta mata la boulo mai mau so ifu ole por fa talanga mai le officer su awai mo si rafia la tudu ole va enga ta vale afisa o e va aina mata upule ona ole bala au fa pe mai bala au mai mo o ta vale ale uso no mai mau so ifu bola vea ia ai lo se la vea fo le ai anga la ko so ka for la ko pa wa e o tu la leo o lai e fai winga o ngaia le fui vai aisa e tangata ron ainga ona tau songa ona tau ainga e ma pisa ai au no ma se manu a siata e ai pe taila pe ona longo fo ele e niso le ainga o fam talanga le ofiso so su
wa mta upu le wa I le vaenga le ofisi so papito ua a yai la balata mai tai me fa ese molia ai le o loa po ai e ono molia ua na se famtalanga o le vi foi ainga ua lata mai tai me ma wa se molia I le mta upu le mai mau so ua o sia fo yalo le atunu talo fai siona ainga o siana whanau ia mai se ia o tūlanga nai pisinisi fo ia wale tina o ainga ele iai se si wa moria se ata mo si le fiera tunu ai o whamtalanga lea leo lo fiso se whapitoa ua lata mai le taimi e moria ai se ia se kako whakalia le upu lata lea po a wheku puai por kausanga ngei por kausanga fo ia po le lua o luono kaimir whainga paloka mananga whaloaro ai le isa no tu va sau te longa le ata to walu fo ile to inga tala fo ile le lava mau pe le lava moli mau e oi tu sole bele yai o a lava ne su e ngai tau te va ia tu e to e tau moli ai matu ai leo e tau te lo e ai before e mau mai sei unga wa lo lava e le lava moli mau e oi ta fio lai ai o le tele fa tu si tala fo ile le matu ti o le tulanga wa ia le tatou watunu le na male laina asira sila nei ana sa no le sunga ole uso mtu atu vasa asira sila ngai le fa ma ile o kupu makanga ruenga tulowa tatu tala no ile matanga ruenga ole asira sila ngai le fa ma ile o tupu mai ele ngaka ongi fa afika u di kupu e lau mangu iai ngo leo ongi meo fola au fa sainga male fa solo madiu ore kausanga muaringi o le tausanga mua le nei po o le tulo o ta ua le paia inga. Le nei, e le fa pe ufa jono le malo po le ae, e peingi kangaka fu ilele ua matua ta fili sau noa. Pei ua makua ka fili sau ngoa wale aise me ta o se toi popoli. Pe le lei pe le anga, wale aise koe popoli. Tu vasa, mai so fina galo tu so le mta upu ufa so mai ele sunga ya mau Samoa. Ole tau pule ile uso le o tai lase le o mali. Ele iso au manatu ia matau pule. Ono la tupu Samoa na sunga ya mau e mana yo na manatu faari me dia. Paula vale me lea o te parelo manatu o tangata ye me meli ti awe mau. Pa mai pelo le mano te tau dia. Isu e le o tau Samoa le se matau pe winga ya Sam. Ia na paule me o te tali ti tangata na meli atu. E maririe o neile amate on tapuni atu pali te yo ona umale le fono pakwa ko kalai pale ma ofisa o mea nga longo winga e le se kaimi e mawase su enga ngai leo I vanga le I winga ya Sam lua e ya makari o leo ye au ka ua ku bako o la ko ki ke mo maximum high security mo o para pokonga ia mamo me fa pe o fongo io e la ko ke pulpuia mo me fa pe nga pa ka mo fa la melavi e le fa pe oni federal police investigate e lo mi lo pe FBI vo le lo ke suia mo ka puia o ngoro pa o markimu ke o pola nga mai ia o lo ia ka vinga fa mania ngai tanga ta fo lo men media ku mau ia e le sia mo ngi kai e pa nga me e ma ko ka punya le o la ko pizza I vai sa ko ngai se yo lo mai papo to ka ko kala foi la ko o pisa o mea ia yo se ma ku le kikira mo ka ko ka pungi mai ngona piapi alo fa tai vai la vai si la ma u le mele le te o le mea ma fuanga le no umi mitai tatou le sao la ngai mala me le tanga tau wa leva ona no foi tonu ma va ai leo e fo ile wale e mala le sa o ile vaenga o ia vaenga ba fo tai au uli fi o ia fo il tama tonu fatu I lalo va inga leo e ese mantu inga leo io e va la e mala le sa o e le ore kaimi le o kamaya investigator io wa e se terminale pi e tau fi ai o e se terminale tu di lo au mea e se vol terminale sa I o pe o le tu langa na tau fa manino vanga le mau io ya fa fetai ai I to fatu I vasa le o manino la le vaenga le la paua si vaenga to fi fa sa o sa no nga tu vasa e mole tani nga malo se tatu tunu
e le tapunia ai ni official malo company fale o loa le ai e alu a pe o le soifuanga masani ele ia se vai ngo se o fa pe mai le malo a me o le tapuni a la power tu langa le ai ua tu ua ma onga tolu ba yaso yo ba yaso na lua le la alu ba so po ia a tu langa ia le soifuanga masani e tala fale o loa tala tu langa i official malo ia se vanga na ai nei ba ngo o wala tau langa tapuni ona o se singa le matua se singa le matu te tau sa mi martutu ia balana masoko yo a wo to man tuai la fa fine se ta man fa ponga la tulu le fa fi a wa pe o ko nga kan kum wa pengi nga ye la le ku wa le ka wa le ngola ku o ngai Pacifica o poloka la le traffic o nga o le usunga fono wa mata nga so pe fa al fono le fa me sabla nga poloka la le traffic kilo le fa fi awi e ko lu ka mai ka yo lo fa ka wala ko lo yo ko fa wala yo o le si ka mai ka e fa ka mo me apu o le si ta mai ta i fa ta mo me o fa lawa o le si ka mai ka mon le yan mon le yan fo le o lo fa ta ya le lai mo o fo ngai le fa so longa a ta mai ta i o ka fa ta vale fa fa ba fa si di fa fa pe manga o se apu pe fa ka sang apu fa no ye male ba fa fa ia se au mai se vai ngor tuspa ia ai matango fier fa longo o lo ka wai nga kuku warki nga le fa mai you are the apple of my eye you are the apple of my eyes yo fier fa se au wa ku ia de pupe au mai uma apu ia o i fa solonga de tina le fa ka mo fa lao yo ia fa ya ko ir fa fa ia se a se va nga o lo sa fis pa ia me o se va nga le ta wa fa lao fa mai artina le fa mai Jesus said I am the bread of life Jesus said I am the bread of life ia fear fa fa ka mo fa lao ia se tina ai o fa lo le ia fa ya ko lo man fa fa ta mai ta se mai se va nga fis pa ia o lo sa no mai e vinga le ia kukuan mai kai ya wala ino po na kala apa pa bai I am aseta mai I am that I am I am that I am wala ino ni pa au po pero ba ngal puspa ya le sa wele mana tuai la klapin nei ma wa mafati mo ngai Samoa nei aseta ko ya pa u mo yo lunga pa ko panele para nga fa no I am that I am pakar ko inga misiare I am I am malo ya o tu inga tanga o so kimu tu inga me fa pena o so timu e feta wi le ya la fo imasi uso ya tu vasa o tu inga no fuanga fo ila no foi o tu inga no fuanga fo na ole na ole I am man ele I am la ai nga ole ai nga I am me la fa ya ka mai ko ya nei te u fa la vela o ke ta u na ole tulanga ya le ya mau ole ba va ya tu o tu ele background ele o longa fo se timu ma tulanga u ma nei er kili o va nga u molo ya ai tau tu I tau talinga malo tatou afe atu ia I tau taringa malo sei. Wa mātou vava ai atu le tūlanga. Peise Samoa fou. O le tala le tuspa ia Jerusalema ma Jerusalema fou. O le mela le wota vava ai atu pei o se Samoa fou po se oporu fou. Ia masava I fou fou. Le tūlanga o tāpenanga ma le teu wina o tātou a fioanga manu utaitasi. E makau kia la toua se fona tau oto mai a ohani a fio anga pie e matua ese le level le wo o ia le la tau teu wina o le fatalinga malo Taya siata ya I tapenanga se tatu tunu le to ia se fa patalanga e fasilia ua matua I lava tapena se tatu tunu wato asiata o Samoa a toa le o tapen. E la vea ai, o polo, safai,
ia manono a polima io ua makua o se ama no le le whawhetai po whai ngā mālo i le ploketi miliona. O le ploketi le miliona a sia tamar paponga na tunu o mau mai mai tunu mau, pe mai mo mai tunu mau. Ua matua i fesoa soani manos i tape naga nei o tono. A sia tal mea moni, ana whaape whaile tape naga nei o tono. E lei lopo whea atua i nei o tatou tangata. I tūlanga tau se leni a wanta penako. Ai whaafetai le malo, lea una wha matuna. E tau wala mari ploketi miliona. Ia tape nangala nei pe ona. Ua matua i tapena le ngata. I tumua nei pule ono salafai. Ia o nei motu laiti o manono mapori. Asiata ua matua i tapena mataroki. Atonu o tau tangtanga i mai fo i inisio. Tuntu natu i lunga o penga tiwailang. Ese le tūlanga wa iaia ia Samoa nei. Mai lava i le malaiwa lele, a ngai ma le taulanga, paasolo atu i atua ma tautia. Paasolo atu poni malaiwa lele, a ngai atu i le whale a ana. Paasolo i fo i le whanga, luatu i si umu sa pata, whale a nini. O se tūlanga ma tautia. Ma le tūlanga ma ua iaia tapenanga so tatua tino. I Samoa nei, o se ava no le leia siata e molia i lava le anganga o le wha malo i se o tatua tunu watoa. Ua le ngata, ua le whaia lava o se tūlanga i vaenga wha upai. A ua tatou tū lai Tasi mai. E whaile nei tapenanga mo le tau le leia o se o tatua tunu. A wale tani ngā malo le whono nei o tai o malo tau pena. Ia maresi tūlanga siata. O se tūlanga le nei poi mo le anga ia tu taimi Christmas. O le a matua i ao ngā. E le poi ingi ka penga ngā kisi masu wala vai a ka penga. E alu wakua ia. Paule tatalo ia paawa pea. Pa taile mālo ploketi miliona. O mafai ona patau ni wai vai fuma nei. E o si tari pupule a seta. Ia nei vai ngana tiatu. E whate taile i si katoa tunu Samoa nei. Ua lava tā pena Samoa. Mo le tari ngā mālo. Pe ona a matau na ngā solo mai mālo vai asom nei. Ia, mai tai tonu hoi ka pena ia vai asom mua. Sia pa mai a to tanga pala ngang palolo. Malo whawtai. Tui wasa o tau mō mesita o tonga i Samoa si o tātou nu o ai o tali malo o ai le atunu lea e wa le tate vai tupe o le ua tala fo le tali ngā malo i atunu o isi o Maoli, o isi o Malaysia, o isi o Afrika. O tau mō mesita o tanga i Samoa o ai se atunu o lo tali malo i ai le tātou nu. Saya siap cari tahu buku aku kalinga. Kemudian mama kaki munga. Kita mau ya. Dia mau aku orang uaya yo ya kako pitong. Dia nak kena lah aku le aku boleh utopia Kalau dia boleh mula utopia yang ada aku. Balik dia ngapang siamang itu. Dua apa marskru wong. Ya. Kalau mersungan ng tangay din, diba, wala yung kopya. Pero kaya ngayon, puwang yung kopya nga kiling nga sa sikomu. Diba, so lang ko na yung dotaan, tawa yung tutungo kako yung muribay bupati. Pia-pia ba ila? Manila kapitoy, pero kung siya, yung kopya, kung tama ko leo, o choling, maililinga, pero kung siya nga, mayakuyo nga e pa yung masuyo. Pero quite, wala ko mo nga boy dadi dia bahaya de la kopua me mai lo ko le le amre pu ayu kopia no mo inga ora keren ta ko la au la kame na pai me alu pa koia e ku da ku malo o me la au koia re tai pe ku samare para la ura la au re re o perosi de pai mo la penrose ya ala ke wa ba ku me alu pa mo de pasao se kai me era ku lo pe kopia yo ka ko kumalo yo la kawai ma ya kere ko kere ka ko ya da kula ma ya wa mo ko se ya no Africa o de pas marano Africa abo kule ya ba ya kopia ya pero se kala ngano ko mo wa ita ko pai ku o tata mari parang nga paro Malo whawtai tele tui vasa. E tu sa yo vaenga nei o toka mai e se fo so tatu yes
O lo te vai eto isi o Kenya, o isi o aturu pe o Peritania. O le isi vaenga o le whainga malanga. O le maua le avanoa e whilo ia le fioga le tupu o Peritania, ma le masi ofo. E maua le avanoa e whilo i ma le fioga si umu. Ia tulona fo i pa ia sa ma whainga. E le ngata i lea, o le fo ia maua le avanoa e whilo ia i ma le whaalapo putonga a le victim, Samoa victim support. Ia le tō whasilingiu Linda, ia ma le lato fo'i, ma le fionga fo'i i le ambassador le sunga le whawhenga ia Reverend Tuala to le foa a tupa i Larry Lavia. I nā matatala i nā i le lato a onga fōpo le whale fōua ta ua Queen Camilla. Whaingoa ia Queen Camilla. Ia ona nisi nā vaenga, o le fo'i wa malanga atu i Samoa. Ia nisi o le vasenga o medias, le wa malanga atu i Samoa, ia o te lofo e bosi tau so te inga mauma le tātou team le nā ua whaanga solo malanga atu i Samoa. Ia awa o le tele lava fo ia tau whaipisa ia me o accreditation so media. Ia pea ona ufa mani noa dua le vai aso le te nei. E so o se media lava ia ua le sitala. Ia wha le tulafono ina. Walanga ia o ngā fo i mau. E iei fo ina i vaenga o tau whaalongolongo atu mo tau mau ala vali sa media. Ele sa vidi. E ia li mamidia ele ile skalari i Australia. Ia mani si lava foi o te le lola. Pe whaafewhea o na maua accreditations nei. Ia ui o lea. Au te le mana ua te le lo ia tui vasa po mo waisena o to ngō le vaina. Ai o le whai malanga tu fo ili tātou au whingaluanga le Bluwave TV. Mō si o tātou tunu i Samoa. Wha malia tu mau. Ia o ui e whai atu sa o a peifo no whai atu le ia lau telo le atunu. O le malanga le nei, o le malanga i tauno o malanga tuai. Le anga iei sia tātou whapitoa. O le nai whai i le whai malanga atu male sia singa ale tupu male masiofo. I le whiongo si umu. E pei sa mātou whono ai lungo le sum matulanga uma. Pei tai. E ua alua rusua tanga o le vatele. O a ue alua fo i le langona. O te alu le muso musunga o te maua me se fo i o. Nisi o tua lalo fo'i ma le malu lau telo le tunu ume ma lie mau o le atatou le wheiloa i le nei taimi. Wala vai ala utama i oso whaafua se ia ku fo'i ngale. Ai ma lie le atatou le wheiloa i. O le a whai mai o tou ma sui o le tatou o whai ngā ruenga. E whai a mai tatou o tonga i Samoa. Ia au te loa ue mo mia le ala tu fo'i le whaefi. Mo ilo fo'i le malanga tu si ai e te ia le na o nanu atua uma le taket ko oso ai le va ato e sau. Ia o le tua inga vaenga la nā le la awhenga i mali tātou watunu. E mese fo. Ia o nisi o tātou o tonga. O le ato mawhaila wa fo i e tau te ngā rurue i le o ina mai. O tūlanga i me tutupu ma le wha ngā solo ina o nisi o vaenga i whanutanga. Ia, te rope i seisi vaenga. Mawhai o nā whea le tātou faʻasoa fo le whiawhi. Nā o le whionga le sao ia tui vasa. Pe o iai ni nai tātou tala o to e ni nai mea mana nei o te tupu mai nā. You know, el tātou community, e mana i vaenga fo i tūlanga o nei whamasinonga, manisi o nei vaenga o no te tupu mai nā, e te fia saunoa iai, ia, pe lei ato atoa le lei fo iai, si sa ili linga whamurmole? Pe ai atiata e no iai ni tūlanga fo iai whamasinonga i taimingei, ia ngā kauru tūlanga le iai o kararkau e maka kiriki munga ne, i le ngei aso a koa. E kau le mo se maku ia e kau o le poka kau mo ngai mako kimu ia fa susu ko le ia wai le va pela ka ko manga wa ia lau ia ka fu ngai kimu ia le fu ka hisi la au ia le fi ka ele wai le ka ko e te tu lo e ro ka ele fi ka ele fu la au ia le lau ele ia peor kulanga ngale ia wa ko si ilungan mako pensingi ta kala ni masiku le ngava yaso iro ko si irungar kala un kon idelita ya ole air to pa uon mak pensinya ta kuskusar ku pesa moto wa te me ole la kari lu kala mo ku tua por kala Talam set. ya ko ji kala ku ka ko yo pe ngai senya ngai se tiai ole ako ja ku se le ka ko pe lu ku pe ya o se kulangan leila nga le ngo asia si ho yang alena ya oro lei me uma o bo kere la nga manga ya mo ko wala train ngai wo ko pala bela be fo ile ya
train pa pe oi ka vale ko ia wa if you mai runga wala o train ia la ko ka vale fa sao o le ko polo ka ke no ka kia onga ia o pulang ada dei poi o ka kaya uma penga malo ya skaria o lo afta skaria ya nge ya masia ma ko ka community ko i va nga no mia ia lo keren mo nga papa nge ya ko ke wala ku sunga ko makira ma ba ko ngai mo nga papa ia wala nge ele ba ko mo nga pa ile stainless steel nge pasar kla ko sa mo ke wala be ai tro ko ma sa el pico no ya ele le ba pe ya mo nga papa ya nga la ba ya ka ko mo nga papa ia ore se kala ku nga sia tamranga parot malo fa tai e ile vai ngano ola tu tu vai fo isi usoi o Australia le pe o fa fsili wala nga mau o le uso pe wa tau le atoa le 5 mita e la ai fo ile le au no ma se me toto ai tu sa wa mo mia fo ile fio ngari sa o sina toto o ma tu long fa pena o le se ma fu ngo le vai o tere fsili e se uso te mina ma fu kai a o mana tu fo ile le o ngalo fsili i vai le lo pete o ma o se tau la sea se so ani e ofa mai e na te tango fia le ngase ngase ele a ko hase 5 mika fo ile ia e kau pi mai o isi kai me koso aku o fo ile ui kau so i so pa yet e o le se ma fu anga le vai nga fa mo tu vas ia pe sa de le la bala kalenga asiata ia kusae ole koe lua vai aso e kau mai nga ile swing ala kiki ia a pe ngai vai foi po ka ko ma fu kai mi ka cortina ia la ngai vai ko ia a la ver ka sa varie pa u ngaka ai ku sang oro la sau ia pe ngai vai nga po pa maria ko bot yo la kala ka tu sa sang wala ko ko mai la vai ngai ko kom ti bona le wo makanga wa sau yo ko ai pe au ma sengo wala ko le ti wa le awa ko pe le usa sia ta wala ngo me ngaro ku kusa ya e por pongo ve ko tau pari no fe e kama vai fala awe ku mai mama ya pe nga ya me ho nga ya makanga nga bo ya ne nga vai ya nga or por ka ko or ka ko pa nga yang ko ka wi ma war ma mo ma wa ko pa ai pa ka ma fa tero mala ba ni ya ne ko mo ko so la wa ko pa ya o le mela nga ho pa nga mai si e ka ngo se fe sa fe au ya ba lo a le pa kai ya e so la kiki le lava ole mo sai me ke le ngai ole mo sai e le ai se me o lo ma lo sai ma le lo ko lo pa ngai o to ma kuwa ya ya lo pe pa penga ya pa lo alo ka ka ma ko a ke me wela ko kala ya alo a oi da lo le ya ta lo ye ke ma ma lo ya oi ya se kala ku le un lo pa ai pa mo le lava le ma lo da o kia Oliva ngola le sa ole ola. Ya se ngo mai mau kusa. Wa makua mama wa me wa kami mai ni sa. Ya se Ore mele i mona se ko le talia atu i vasa. Mare ko inga kari le masinga kari ho tai tai ori tuangai. Usanga ka fesiria ko le fasa ngai mar kari a ka miro mare kari ora sa mai ko ya le pak. Yo ya wa beta yo le mau atu le sa nanga ho tu i vasa. Ele ai la ile o sem. Yo o le sia pepe usa le wa fai nga va pe mo kai kai ai to far vai mai. Yo ya pe tu langa na o se nganga fia. Vai aku makuai piu fakele inga le malo sio sa oringa o vai ya o ya set o kero ya o pe ya malanga le faola e ke wa kuma va ku mo malo longa mo ya fuingi ya ila ko o mafakia ya venga o ngor kulanga wa laka mai kai le pe o nga ya ilunga le inga wa ka lo fai lo lima mapa ya e kai fa pe han fa kusanga lo malanga set ya ele sel watu ai pio le nganga fia va ya ko kele ngisi nga ko mo wala malosi ai mai se lava na tatou tinam ta mama tua ina ua feilo ya tu ya te oi ya ona tu langa la ya tatou por kalami male fa so sa male fa so ta tala io pe tu langa na ila ua va ya ku nga makua I fa ki kele inga pe ya nga ko tapo ya fio o tu vasa kai minga ua feilo ya e mo ya la sia nga fia pepe nga fai ya nga malosi le tai po ia por sunga por sa o tatou ai nga mana fa lo Yo
Ua te le malosi anga o le toi ina ua maua ila ua watu. Ioe, o ua watu o vaai o le ingunga fuala au tusa o le pei wa inu whaai puvai. Ioe, ua mo o mia i te mi umaleando. O latu tiai uma fuala au. O latu kango pusa isa vange mai fuala au tongi fafo marifale. O sa vale atu tonu siaki ana me tausami na o rupua. O faspovi masima utango mau watu felelei fafo o fatu si ona si mausol nae na fo ye e matua mafatia ya na fainga i o fatu ya tafao fatu tafao awone o te vai ni tau mafa o le mele wo vai to wana na o e va ve averto ina le o e malama e o le sa o le nei porkalame o tango tu o fatu sau o va kalo fai etu mai o va kule e mai sa fai runga no fo e sa fai lo e o fatu lo le o le afai e o lima i o runga io o le afai e o lima o le mele tupu ya oe ele o mo mia le tetalo ele o le toinga mamafa le ferua i mo e tu vasa ele mafai o ne tinei i se tetalo fa mai asi po la ufionga la tusa o le ale mele la fai o fatu o le akiliva oe o le deliverance o vatu o le mele la fai o le atiliva o le atuli ese ia nganga ie fatau na oe ma ia e o foi le nganga le o le pinko o le alu le pinko o tango atu o mawala na atu lau fala e fai le ako lau fala ka malo e kumu i fang pinko o tango atu au mai tongi le la pisi o vatu tu lou fa fonga na tu o vatu au ne e to e alu manei mea o le ti apolo le fa mama faina o ele mele na e saula ia na o lo fa misa tina le ainga ma e te vale tu i moenga ma e tau fo no i fale o le fo ile o loka ma ye le fale i o mela ia no o tu langa le wa e a fea mau fa tai wa e mai to o mela ia no tango loa ki liva e se maleuso te lo la o le mene tupu e ala militae a vai le la arkamaro kongi mai fapengi li morko malo o fatu ia wala ia mela nano o fatu ia e te sau ia Yesu e te mawai le malo longo lo nganga tu o le melea o lo pinko ia e sau io e faʻasoa solo i le tina le ia le la wo foi mai o le tala le nta mai e fritua e tau mai asiata wana o le TV le mele wa yai ata lotu na o porkala me lotu le mele wa yai io e fa mai wa tau watu lo wingoa mesia ia viele li wa sisila lama o nga wenga le na fa o laki le fa pe mo tu vasa vi ia asiata ma o le si va nga asiata fo ia o lam fai o tatu pokolam o le vo ka ko avelo ma fo fo malanga tu fo ia le alo tu sa ia lo pe matsila e no foi por esse me le wala nga malanga tu pe matsila i sini o stad awa o le fo ia le fa ko mo tatu va nga fai por tatu a inga o le fa to le tu sa motas e fai sini e no por me ai bo ele ma fo fo pe matsila sini le la ko fa kadir fa ola i sini fa pe ite malanga tu ia ia mau ia wailo foi la se uso ele ta ua ana wa e mau tonu mai lava o le au fea tu sila o le vai so nei e ta te feilo ai mo e io o le o te faia le tala le la faia le na faia yuta e le faia Yesu ya yuta arui foi la lo male la au arui foi la lo mare koko le na te e ali foi la o le so ta te fetau ia mo o le ha o le fa o tanga i lo ainga o no winga la tala foi le sila e ta filo ai foi sini a wai le ia le wa i mo tatu ainga e se ia matona vatu ia ina tu fa nga fale ia ai muria ai dava e muria ai lava la ufio ngal sao ile fa malo longa e sili mo rupo o le samo e fai watu lai samo e fai watu samo se tatu ta vaenga walanga mo le malanga i samo o le fainga for sunga ya mau e mo mia lava le to tolu matou e mo mia le to tolu matou la ngore tama e fai sitino ese e mo mia la le wadi e ka fiofi
ia la fotu wa tawarunga tatou por kala mele nei vai ngora fiafi ia la fio ngara sau noanga fatupu ia ona la fole ia mau taurunga mai tatou fiafi Papai ya ke loa wa la kalaka po ine pai ungo ke por kala me ai ese manga ya mau o se por kala me asa ungo de si o sai de si se umal le mai de ngalo des armere ya e fa ya krusa kala para velave por kulanga le pa kai na bai ka uso mo pa malolonga pa wan me po da se murmuri ma ya ma se uso pa ya ai la kuloa pa ma vai ro ko ki man lo ki lo pa ma vai o armere ya ngai por kai ya ko ka ke ma fu kai o uma pa ki o ka ka kilangi muy mai ya mai ora si papa kiu e maka ora si papa kiu e whainga e ne engina ko curry sauce pe orang curry sauce ia ngar vai e ke bra ai ere ku kusu ke papa kiu ku basta mara papa kiu o va ku i a pela e fa peces kamo rio tipo na iwa ho fa peces kamo ku manga ia o pa ku ia le ia nga allo papa kiu ma mai kamo peces fa peces ia pa ko kele nge ka ka ar mera ho ko ai ala ko pa ma vai merko pa ma vai pe ka sanga pa ma lo ai sei ko ba vai pe pe au si o nga langa le o lai ia po ke ia pe o se kale ai ke lo pa kele mo siata ia pa pe mo mau ia nga ka bueno na ka ngare ar ka ko ana kala murmuri le pa ya o ko le fu kona le ko ke fa me fa barba le mo se pora melpong sa or kala baya ho ideli ang magpapal balik kire ay si tipo ko mai ay gusto na mo ya or mera re ngai wala nga masi malanga e ave medele ay de pa ne ma por me fe yo ko e pa ya me ay ko pa ba ile si me ya nga paul me mo ya po ngai ya inga ko nga me ya ere manguya nga me ar me dal me o mo pa pe de loku Ave umaya Yesu etemawai ole filemu in Jesus name amen wa sila la mau wa sila le fa mau nga wa tatia yana ia tala o na yana fasa a wa sila la le fa ungor mele ai fa u so for Yesu o le pinel na la tala o talia o na talia le tua o na talia wa ola ilo na lotu io e toi ala toi pawala le mele tu mo fai ia e tau fiso soani lava o lana faʻasoa o lana talanoa e fai ama toi tau fo i tua le taimi fo i o inga vea matu a o le tu a o le olanga number 1 mo se kira ukama ia la foto mau e fa taurunga mai sau noanga te se le nga la malanga seta io le o ba ai ngole mo bo kari kongu i le ka u la fa malolo io vai se vai o fa ai o mai le tua io ia ele to facilia se fa talanga o na le nga fa fetai te le la vai na ya tato ya te la to mai moina tato proclame o lunga le YouTube o kare a fa o tangata o mai moina ia o lunga le tato Facebook o lo fa peona mai mo mai tato Tautai mo bodi le nga fa fetai o fe lava le tu le lalo langi lo e maua mai e ma tone to tolu e uina le ba mai fo ia le fionga ya pe matasila ona onisi o tutuangia ia o fai lava to fa vai malai ma to fa tu vasa ia malo nei fa va ia wa lava se tu langa se tata longa nei fia fa fia ilo to pa ia mo to mat a fe tai tele la ina salevi ona i matua ia uso mo to pa fine ia fa tai fa uso ya mnatu le o le ngika ka mana tule le asia ta so wo le lo po le are kai me mo e ngi ko nga ka kwapia o ke ro na tu vasa le mama la mai le mama la mai tu vasa kai mi le mo e ka ke i fo il ka ya wo ke ale o mo samo ka ki kilo fa kwa ro ku la ka ro umale life ya tu langa na fa tai fo ina ya tato wo fa sala lau na tato pa anga fa sala lau o lo o lango se tato malo mo ko fa fai uma se tato malo yo ya le se tai me tolo lau to swafa ya o tato masani o pei lava tato se ainga i lungo tato proclame Tautai ya se tai me fo yo lumana ya bo se felo inga ma tato ainga Tautai o malanga mai Samoa nei la fionga le pule ngaftasi ya ma tato o malanga
malanga mai mo fofanga fono le ya ko ke mai mai fo ya wo opipi i lava ia lako ako o ke kaofia ako la iki fo kai ai leo ako pa una malapa ya langa ne fia siata pa tai tele lava ila to fa malai ya ma le tato insingia fo o lo to lo ma le tato ofisa tu mo le nei ava no le lei o tato fero fo ya anga le leila tu ya mo lo malosti ya mo fo malosti tu vasa ya ma malosti tato tu tato fero fo se tai mo lu na ai mo le nei tai mi mai Samoa pato fa fa so fo Malo whawtai tele sunga ia mau i o e lei whawtai tatou wo mapa anga le toi whaasa o mai le e leo yuta na e o sa kai o ia my bad ia o ile te mi wo tanau nau fu ile le se toi wha o le fe au ia tui wasa ia ai ua sau wai wale ai roa ia e runga o yuka ai se una lo sa kai o soa ai malo whawtai le whamanatu le o sa kai o ngā ei ile orku ava e nga e ya ola fu la autu va sale na isa kayo a we nga es kama olonga mga kuali o su kamo ya ke vai a kunga o forest ole alo faku ya turisi fonti turisi mala kama kot fara e faku ya kama au mua mai o po au fiura vani ya alo fatu ya o ko malawa ya fautai salau ya maraka mo tuiloma ya olo fatu foi sua tonu ma nave misiluki ole wata uma yesu ya u isi metele ita wina mai ai ele faina ole a u fia tu ya el verse fo ai molene ya fiafi alo fatu mo olo la uso soifua ya molene taimi alo fatu ma nave fatu ya soifua ya pasa soifua ya ole na ua mai erma tu wa fatatalo no wa uma foi la wa foi ma u le fale na ona I fa silanga la itia ia I ono wa foi le ma wa foi mo tio fa tasilava ai fa talo fa tu foi I le malanga manuia I le tina po le falitua ya olive va vale le welu le mafuta by Wellington malanga by Samoa be se foi alu se apele en lea ya olo to feilo ai male to fa ya fisolai ya bale tausi abe se foi ya official ai matua ya malo lava wa uma me to te mana o ai o to ia malanga mai Samoa o le taimi dei matua fuli fati ngaina ya ila to wolo nei abe se folo tele lava tupe al sunga al to fa official ai Raymond ya lo fatile to sia tamale malo le fainga malanga manu foi ya polo vionga le valasi to le tina abe se foi o le nisi foi o le to au malanga ia ole ngole ole falele sa suina lo o fule sa faile pole fa moe I melepone ia me se show ia faitanga le Tautai ai malatos style ole Danavina is that the one ia Danavina Island design and I melepone fa tai toile to fine Sarafu mono ia tu sai foi ole me se vole usa isaku ma lo lava fa tai fo ile anga le leila o fainga malanga tu fine alu fa ma o to uma le fa nau ma lo fa tai tele ia o to me le pore fa so tai nai lunga for Facebook and Instagram le numero le na any style ma tautia ia fa so tai ia le style shop le vanga le na po le lato Danavina Island style ia ina I pone to e avatu lunga nei tatou faalinga ia mo tatou fast supporters Alaska fa bole lava misa pe ia to tu fo le velunga fa ngai to tai mi to minuto le tatou por kalame ole posiva le Alaska fa bole lava o to umo Samoa e papa au ile destete au le leito e malulu na utu ina tu sila ne le tatou postal na ole address ma le tatou siva ile aso se furu maliva ia ile tau leono le fiafilo no wingo le weekend nei ia o se le ni uma lava o le auto ma au ia I matulanga o le fa moe ia e fisoso ni ai ile talinga malo le fai malanga tu ale vai fa fai le fa tu ile tua Samoa ua Tasi o le si vai ngai fi fa le watu ia le fa moe o Seattle Washington fo ila towia le fo ina tu I lunga le matanga o tatu proclame o lato tickets now available ya te lo fo na usi le fia o mele to tele na ua available le tato ua ticket
Ia mo o to uma le se uma to tu atulunga ele sunga ya misa. Ia ona le o tu na tulunga. O le tatou fa mo le na mo le corporate dinner a le fast supporters i Seattle, Washington. O taula muai ia le vaenga a le STAA. Ia if we can pronounce it o le star. Po le Samoa tu anganu mangai whanua. O le tatou dinala na emese fo le nu o matai i Washington. I le latou ngā luenga tu whatasi. Nā lau available le tatou tickets se lau tala i le tickets pe afe tala i le lau. Address ma le aso ma le taimi. November le aso su ma le tolu. Ia mal i le tau leo no i le fiafia matai le tatou dinala nei o lea ua confirm mai malanga tuai pe afea le fionga le tamaitai pa le mia. I le whainga malanga lea o le afea ai ia le stete au le leile nei o Washington e Seattle, Coda Seahawks. Ia, ma whaalewa tuvoi, le nganga whaafitaitele mai le fionga i le teifono o le fast supporters po le ainga o le whaatuatua le tuasa mo utasi lango i Brisbane i Ausitalia le fionga le teifono au pipinga malia te puala. Ai mai se fo le latou lo fono fa leo to le fa tele i le paia ma le mamalu o Samoa o lea sa auto va atu i aso e fa o le fa moe e nai Queensland po Brisbane le aso mua i le ava ma le feilo inga ma le posiva ia ma fa solo juai i le aso le tina fa solo juai i le fainga lotu tu fa tasi le aso sa ma fa tawulunga i le savali fo ile o le tatou rua i selenga ma fa fianga fa fitai tele ia mai le taele o le loto ma le nganga fa leo tuai le finangalo o le committee fa foi ia o le foi sa o wai i le porkalame fai masui foi o le committee o molia tuai ma fa leo tuai le nganga fa tele foi le ngona ia na tu ua lava nisi o tau tua no ama nisi o fufuanga o noro tau anga le leima o tau manatu le wha moe. E wha leo atu i fo i le wha tele ia e tau wala mai i le teifono a le fast supporters i Victoria ma i Melbourne wha tele Samoa o e na fifio atu matala atu au lango sua le wha moe yaso e lua o le avo le feilo inga ma le posiva. Ia ngata fo i lea o le dinner lea sa tau walunga i ai wha moenga. Ia, maruia wha moenga o Canberra, e le ngata fo i leo sini au se talia o na toi fo i ai leo le whainga malanga i Samoa. A wā ia le amatalia o le whono tanga malo le taupulenga i le amatanga o le vai so fau. Tau warunga le proklama le fiafi. Anga le leile tua, ia i le aloa tu le weekend fai malie. A ure so onga fai le weekend. Io o afie fianga o afo i party e au ne ngalo le lotu le aso sa e te alu e fafo i le fafitai i le tua. Ia anga le leifo i le tua e nisio i la tou asia si mai tono le rea tunu ma fai malanga mai. Ia o molia tu le fa malo ma le fatalo fai ati auto. Ia i le leifo i vanga o le afi. Tato fila i vasa fau. Taurunga tautua le tatou Bluwave TV. Poro Columbia le tautia e alofa tele mo auto soifua mai amanuia.